거룩하신 하나님 아버지, 또 새날을 우리에게 허락하셔서 감사합니다. 아름 эзэн минь та биднэрт шинэ өдрийг өгснө төлөө талархъя. 하나님이 특별히 우리 몽골의 신학교를 통해서 바른 진리의 말씀을 증거할 수 있도록 기회를 주셨사오니 감사합니다. Эзэн минь таны энэ сургуулиар дамжуулаад үнэн үгийг бид нэр суралцаж бас гэрчлэх боломж олгож байгаа энэ төлөө талархъя. 우리가 진리를 배우고 그 진리 안에서 자신을 잘 만들어갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Эзэн минь бид үннийг сураад үнний дотроос таныг гэрчилж тунхаглах тусалж өгөөч. 또 우리 신학교 공부하는 우리 학생들에게도 그 가정과 또 산업에 하나님의 축복이 함께하여 주시고 Эзэн минь таны үгийн дотор байгаа таны сургууль, таны хүмүүс тэдгээрийн гэр бүлүүд дээр ч таны үг бас байж өгөөсэй. 경제적으로도 어려움 없도록 하나님 역사에 주시옵소서. Эзэн минь эдийн засаг болоод бүх тал дээр нь мөн таны мутар бас байж өгөөсэй. 오늘도 요한일서의 말씀을 통해 하나님의 뜻이 무엇인가를 발견하는 귀한 시간이 되게 해주시고 Эзэн минь энэ өдөр бид нэгдүгээр Иохан номноос үсэх гэж байна. Энэ номоор дамжуулан таны хүсэл нь юу байгааг ойлгуулж өгөөч. 부족한 종에게 지각을 주시고 또 통역하는 오가나 사모님에게도 은혜를 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь таны үгийг дамжуулах хүн болон хөрвүүлэх хүнтэй ч хүнтэй хамт байж өгөөсэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. эзэн Иесусийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 제가 출석을 부르도록 하겠습니다. 여기 또 일체 부탁드려요. 자, 잉크바에르. 네. 잉크바에르. 오늘이 9월 며칠이죠? 16일. 16일. 잉크바에르. 네. 그다음에 농세영 사모님. 네. 자, 강바트 어디 갔어요? 강바트 아까 들어왔었는데. 강바트. 춥다고 돌아앉았죠. 아니, 오나 박수 되게도 그래. 만화에서 춥다나 대변 간도 없는 그런 게 나한테 느끼더라고요. 예. 선생님, 예. 감바트님 집에 손님 와 계시대요. 그래서 네. 잠깐 카메라 좀 끄겠다고 하는데요. 네네네. 네. 그래요. 자, 남질마. 네, 남질마. 네. 자, 그 다음에 난짓. Ben. 예. Vaacal beğenmedi öyle. 예. 여기 언흥 안 들어왔어요, 언흥? 언흥 안 들어오고요. 어느 저지를 것 같아. 네, 게를레, 나랑게를. 네, 바이갈르. 왜? 네, 바이갈르. 오윤. 그 다음 민드바이르, 뭉근툴. 지금 5분 들어오셨네, 5분. Tavırlar arasında ямар готрон ярьж 지금 여기 5분이 들어왔어요. 하나, 둘, 셋, 넷, 5분. 네, 오전에도 여기 이렇게 5명 들어갔어요, 선생님. ekstra bisküviydi. 근데 지난 목표가 학기부터 뭐냐면 2배 정도 너무 이렇게 줄은 것 같아서 학생들이 너무 서로를 이렇게 그리워해요. 누가 어디 갔냐, 그거 어디 갔냐, 걔 어디 갔냐, 왜 안 오냐, 뭐 그래가지고. 그러니까 여기 지금 Eltilerim. 자, 잠깐만요. 여기 그 다랑에는 그 게를레라든지 이 학생들이 나한테 지난번에 수강불참 사유서를 나한테 보내야 되는데 내가 아직 못 받았어요. 못 받은 박사님. 상태에서 예. 그 저희 실수인 것 같아요. 좀 죄송해요. 저 오늘 그 얘기를 다시 들어가게 해가지고 깜빡했.
그렇다고 저 오늘 안으로 그 빨리 번역을 해서 보내드리도록 할게요. 그러니까 번역을 수강목장사에서를 제가 보내드려가지고. 저한테 통보가 안 되면 이전에 음, 이전에 강의했던 것은 다 결석 처리가 됩니다. 음, 결석 처리가 되기 때문에 그 학생들이 어려움이 생겨요. 왜냐하면 우리가 네. 한 번만 결석을 해도 B가 됩니다. A를 맞을 수가 없어요. 음, 학점에서. 그리고 음, 문제가 뭐냐면 우리가 이 강의에 70% 이한호 총장님 80%를 채우라고 그러는데 음, 70%가 누락이 되면 70% 정도 채워야 되는데 강의를 14번 중에 70%면 한 5번만 6번만 빠져도 5번이 아니죠. 한 5번 4번인가 5번만 빠져도 학점을 못 받아요. F 나옵니다. 그 학기는 그 성적을 받을 수가 없는 거예요. 특별하게 성적을 받으려면 담당 교수들에게 얘기를 해서 별도로 공부를 한다든지 해야 되는데 되도록이면 그런 것은 좀 지양하려고 그래요. 그러니까 현재 강의에 참석하지 않으면 이제는 학점 받기가 굉장히 어려워요. 그러니까 그런 부분들을 좀 체크를 해야 되고 제가 생각할 때는 그런 부분들을 한번 다랑 쪽에는 지금 이제 두 사람 나랑 게르라고 지금 게를레가 여기 지금 은흥 세 명이 학생으로 등록돼 있기 때문에 이분들이 지금 계속해서 지금 결석하게 되면 상당히 곤란해져 버립니다 이제. 네. 왜냐하면 본인들이 벌써 여기 게를레하고 나랑게르는 두 번이 앞으로 두 번만 더 하게 되면 이번 학기는 학점 못 받아요. 이렇게 되고요. 그 다음에 여기 지금 바이발르 같은 경우도 지금 지난번에도 1시간 이후에 들어오고 또 강의에 참석 않고 이러면 이런 식으로 계속 가게 되면 이분도 학점에 문제가 학사 경고를 받을 수 있어요. 근데 이제 학사 경고라고 하는 게 교수가 7분이 우리가 강의하지 않습니까? 7분이 강의하는데 그 중에 한 분의 강의를 듣지 않고 무단으로 계속해서 가면 그 학사 경고가 와요. 근데 2명 이상 이렇게 두 분의 교수의 강의를 듣지 않는 경우 한 학기에 그러면 학사 그것도 경고를 받습니다. 근데 세 번째 만약에 교수를 3분 이상 강의를 무단으로 듣지 않는 경우엔 정학이 돼요. 정학이 되고 그 다음 학기에 쉽게 해서 네 번째 이제 강의 안 듣는다. 이제 쉽게 해서 네 번 교수분 중에 네 분부터는 퇴학입니다. 그건 우리 학생으로 받아줄 수가 없어요. 그리고 여기 나면 여기 우리가 지금 이런 걸 다 체크해서 한 학기 끝나고 나면 저 브라질 대학교로 보내기 때문에 그 학교 규칙이라는 게 있어요. 그래서 무단으로 이렇게 결석을 해버리면 퇴학이 되고 졸업도 안 됩니다. 그러니까 지금까지 공부한 것이 수포로 되고 날아갈 수가 있어요. 이게 누가 그러냐면 지금 저쪽에 토선청결에 어윤, 문근툴, 민드바이르 세 사람이 있는데 지금 어윤하고 문근툴은 졸업을 못했기 때문에 강의에 참석을 해야 돼요. 제가 1년간 유보를 시켰습니다. 지난번 얘기했는데 말을 듣지 않습니다. 그러면 지금 이제 지원하는 것도 끊어질 수밖에 없고 그 다음에 지원하는 것도 끊어질 수밖에 없을 뿐만 아니라 졸업을 못합니다. 이제는 완전히. 왜냐하면 네, 목사님. 학교에서 이런 부분들을 가지고 있기 때문에 여기 문구세영 사모님한테 얘기해서 어윤하고 문근투한테 통보하라고 얘기하시고요. 또 이제 중요한 건 네. 비트바이르는 등록금하고 밀린 등록금하고 졸업 비용을 내야 됩니다. 그걸 내지 않으면 지난번 졸업장을 받았어도 그 졸업장만 갖고 있지 우리 학교에서 어떻게 보면 졸업 증명서라든지 어떤 그런 서류를 발급을 해줄 수가 없습니다. 정상적인 우리 학교에서 졸업생으로 인정을 해줄 수가 없는 거예요. 그래서 그걸 다 냈을 때 내가 최종적으로 내 사인해줘야 그래야만이 그게 끝나는 것이지 지금 상태에서는 이게 지금 안 돼 있어요. 졸업만 한 겁니다. 그 대신에 이제 민드바이는 졸업을 했으니까 강의를 안 들어도 되지만 그러나 문근투라고 어유는 강의에 빠지면 안 되는 거예요. 근데 벌써 지금 이제 여러 번 지금 내가 다른 교수들한테도 보니까 강의에 참석하지 않는데 이러면 이제 학교는 다 맞춰놓고 본인들이 졸업하러 안 와가지고서 쉽게 얘기해서 1년간 유보시켰는데 말을 듣지 않는다고 하면 그 1년간 기회를 한 번 더 준 건데 졸업식 때 안 왔기 때문에 그 기회가 없어집니다. 그러니까 그것을 좀 문무세영 사모님한테 좀 이야기를 해서
여기 어윤이라든지 문근들 그 이제 친척이니까 이야기를 좀 해달라고 그렇게 한번 끝나고 나서 한번 그건 얘기해 주시는 거 좋을 것 같아요. 문근들이라든지 어윤에 대해서는 무생 사모님한테 끝나고 나서 얘기 좀 해주세요. 음. 아니면 네. 쉬는 시간에 얘기하든지요. 그렇게. 네. 자, За. Мгм. 자, Манай нэрүүд нь гараад болохоор юм хэлнэ байх гэж бодоод байна. Би хэлэхэ боллоо. 어, Жишээ дараа 예전에도 хэл. 예전에도 이런 게 있는데 문제는 여기 그 학생들에 대해서 이런 부분들을 좀 총장님이 이제 우리 여기 사이트를 알기 때문에 우리가 이것을 유튜브에 올리면 유튜브에 들어와서 보실 때가 있어요. 보고 나서 그때 학생들이 누가 강의에 참석 안 했다, 누가 강의에 참석 안 했다라고 이야기를 하는 경우가 있습니다. 왜냐하면 전 세계에서 다 볼 수 있기 때문에 유튜브에 올려놓으면 그런 것을 좀 참고를 하고 한 번씩 들어와서 총장님이 보고 있다는 것을 명심해야 됩니다. 그래서 내가 여기 몽골신학교 교장이지만 나도 그런 부분에서 내가 바로 한다고 하는 모습을 갖다 보여야 되니까 그런 분들 좀 참고하면 좋을 것 같아요. 자, 오늘 여기 요한 1서 2장 우리가 강의하도록 하겠습니다. За хэдүүл өнөөдөр за саяны багшийн нэлээд урт агуулга ярьлаа тий бараг 20 минут. За энэ агуулгууд нь болохоор тусгай хөв хүмүүстэй холбоотой асуудлууд байсан болохоор хичээл дуусныхан дараа багш нь та хэдэд багш минь би та хэдэд яагаад өгнө нэг бүрчлэн хүмүүсүүд рүү хэлээд өгнө гэсэн. За тэгэд нэр нь гараагүй хүмүүс бол хамаагүй гэсэн шүү. За одоо ирлээ нэгдүгээр Иохан номны 2дугаар бүлгээс эхэлж орж байгаа. 여기 요한일서 2장 1절부터 여기 5절까지만 한번 읽어보세요. За 1-р Иохан номны 2-ын 1-ээс 5-р эшлэлийг уншиж чинь бяцхан хүүхдүүд минь та нарыг нүгэл бүү үйлдээсээ хэмээн би эдгээрийг та нарт бичиж байна. Хэн нэгэн нь нүгэл үйлдвээс эцгийн өмнө бид өмгөөлөгчтэй агаад тэр бол зөвхт Иесус Христ мөн өө. Тэр өөрөө бидний нүглийн төлөөх эвлэрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн учир төдийгүй хамаг ертөнцийн нүглийн учир билээ. Бид түүний тушаалуудыг сахивал үүгээрээ бид түүнийг таньснаа мэднэ. Түүнийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалуудыг сахидаггүй нь худалч бөгөөд түүнд үнэн алгаа. Харин түүний үгийг сахидаг хэний ч дотор Бурхны хайр үнэхээр төгс болгогджээ. Үүгээрээ бид түүний дотор байгаагаа мэднэ. 아멘. 네. 여기 사도 요한이 이 요한일서를 편지 보낸 그 이유에 대해서 여기 증명하고 있습니다. 말씀하고 있어요. За, Илч Иохан яаж нэхлээр энэ дээр болохоор өөрийнхөө явуулсан загтлынхаа талаар хэлж байгаа буюу нөгөө талаараа бас зэмлэлж өгж байгаа агуулга байна. 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라 이렇게 말씀을 했어요. За, тэгэхээр энэ дээр болохоор та нарын гин бити үйлдээсэ гэсэн тий. 자, 죄를 범치 않게 한다고 하는 것은 어떤 뜻이 있냐면 여기서 말하는 죄는 이 영지주의 이단들, 그 이단들에 대해서 미혹받은 것, 때로는 그 이단들의 가르침을 가르치는 자들이 죄를 범고 있는 겁니다. 그거에 대해서 사도 요한이 이야기하고 있는 거예요. За одоо тэн дээр болохоор хэдүүлэнд нь яа чинь гэхлээрээ юуны тухайн үед нөгөө хэлдүүлэг хэлжсэн тийм ээ тэр үед байсан нэг юуныхэн буруу урсгалынхан байсан гэдгсэн энэ буруу урсгалынхантай холбоотойгоор бас дахиад ярилцж байгаа гэсэн үг агуулга нь. 그러니까 죄를 범치 않게 한다고 할 때 영주주의와 같은 이런 거짓된 진리가 교회 안에 들어와서 성도들을 미혹할 때 그 미혹을 받지 않게 하려고 하는 거 목적으로 편지를 보냈다 이야기하는 겁니다. За энэ дээр нүгэл бүү үлдээсэ гэдэг дээр гарч байгаа нүгэл гэдэг нь болохоор тухайн үед байсан нөгөө юуныхэн буруу юунод гэсэн тийм тухайн үед байсан буруу урсгалынхан тийм буруу урсгалынхан руу бүх анхаараасаа тэднэрт бүр урууддагдаасаа гэсэн одоо ийм агуулгын төлөө бичсэн гэж хэлсэн. 또 두 번째로는 여기 요한 1서를 기록한 가장 중요한 의미 중에 하나는 뭐냐면 그 이단들을 통해서 진정으로 형제를 사랑하는 것을 깨닫지 못하고 오히려 형제를 죽이는 그런 죄를 짓고 있었습니다. 그래서 그러한 거짓된 진리가 오히려 형제를 사랑하는 그 진리를 무너뜨리는
사단의 술수기 때문에 사도 요한은 그러한 것을 분별케 하려고 편지를 보낸 거예요. Эдгээр энэ болохоор одоо тухайн үедээ энэ хуурамч хүмүүс рүү хуурамч хүмүүсийн үгэнд ороод одоо буруу урсгал руу ороод ирсэн хүмүүс хамгийн гол зүйл нь юу гэж хэлсэн гэхээр ах дүүсийг одоо үзэн яадах ах дүүсээсээ холбоо тасах тэр бүхэл ах дүүсээ алах хүртэл ийм үйл явдлууд болж исэн мөн. Гэтэл эдгээр зүйлсүүд нь яаж юм гэхээр ах дүүсээ өөрийн биешгээ хайрлах гэсэн эзний тушаалыг одоо зөрчүүлэх гэсэн муу нэгний оролдлого байсан гэдгийг тайлбарлаж өгч байгаа. 그래서 여기 요한일서에서 말하는 죄는 일반적인 죄를 얘기하는 게 아닙니다. 뭐 남의 것을 훔치거나 남을 괴롭게 하거나 남을 죽이거나 또 간음죄를 짓거나 하는 그런 죄에서 얘기하는 게 아니에요. Тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа нүгэл бүү үйл гэдэг нь одоо бидний хэлдгээр 10 гэмдэр байдаг шиг тийм ээ битгий хулгайл битгий бусдыг зоод битгий муул гэж байгаа шиг тэр агуулгаас илүүгээр 거짓된 진리를 가르치는 것이 죄고요. 두 번째로는 그 거짓된 진리로 인해서 형제가 진리에서 멀어지고 마귀에게 총노릇하는 것이 죄라는 것을 얘기하는 겁니다. энэ дээр болохоор гол нь илүүгээр юу хэлж байгаа гэхээр хуурамч гэрч үнэнийг хуурамч болгож одоо үнэнийг үннээр нь биш үнэнийг гуйвалж гэрчлэх нь гин болдог шүү. Бас нөгөө талаар болохоор үнэнийг тэ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаас гин гэдгийг хэлж өгч байгаа гэсэн. 그렇기 때문에 오늘날 세상에 진리를 깨닫지 못하고 거짓된 진리를 가지고 사람들을 속이는 이단들은 다 죄를 범고 있는 거예요. Тийм болохоор биднийг харахаар нэг биднийг харах одоо бид нар дээр ч гэсэн өнөөдөр бас ингэ яригдж байгаа зөв зүйл дээр биш те бид нар болохоор итгэхийн нөгөө зөв ба үнэн гэдэг тал руугаа анхаарахгүйгээр зөвхөн үйлдэл хүний үйлдэж байгаа үйлдэлүүдээс нь хараад байдаг. Гэтэ одоо энэ дээр ч гэсэн бид нараас сургамжийг авах хэрэгтэй гэсэн. 자, 만일 누가 죄를 범하면 다시 말해서 거짓된 진리에 미혹받아서 내가 마땅히 해야 될 그 말씀을 지키지 않고 진리에서 멀어졌다고 하면 그런 뜻이에요. За хэрвээ одоо ингэсэн те хэрвээ нүгэл үлдвэс хэрвээ хэн нэг нүгэл үлдвэс гэж хэлж байгаа. Энэ нэг судалтай гэхээр хэрвээ хэн нэг нь үнэн зүйлийг үннийг үл тоож үнэн биш зүйлийг гэрчлэвэс гэсэн утга. 자, 그 사람은 예수 그리스도 앞에 다시 나가야 된다고 하는 것을 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라라고 말한 겁니다. 그래서 За тэгээд тэрвээ тэгсэн гэвэл буюу үнэнээс одоо хойш ухраад үнэн биш зүйлийг гэрчлээд явж исэн гэвэл энэ хүн эцгийн өмнө гарч ирэх ёстой. Бөгөөд эцгийн өмнө тэрээр хэрвээ гарч ирлээ гэхэд эцгийн өмнө түүнийг өмгөөлөгч буюу өмгөөлөгч байгаа. 그는 예수 그리스도로 되어졌어. 어떤 사람이 죄를 지으면 내가 이 죄에 대해서 벗어나는 방법은 예수 그리스도께로 다시 나가야 돼요. 그럼 예수 그리스도를 통해서 그분이 우리에게 무엇을 가리키고 무엇을 말씀하셨는가를 돌이켜보면 내가 이 잘못됐구나. 그것을 깨달을 수가 있습니다. Хүн ямар нэгэн байдлаараа гэм үйлдэх юм уу буруу үйлдэх тохиолдол гарна. Гэтэ тэр болгон дээр хүн эзнийхээ өмнө рүү гэрэл рүү гарч ирэх хэрэгтэй. Гэтэ гарч ирэхэд нь яадаг гэхээр эзэн Есүс тусалдаг бөгөөд туслана гэдэг нь юу гэж байгаа гэхээр ямар зүйлийг яагаад буруутгсан бэ? Би хаана алдчихвэ гэдэг дээр эзэн Есүс зааж өгдөг гэсэн үг. 그래서 그것을 사도 요한은 대언자라는 표현을 썼습니다. 대언자. За тэгвэл Илч Иохан энэ дээр Иесусыг юу гэж дүгнсэн гэхээр өмгөөлөгч гэж нэрлэж байна тийм. 자, 대언자라는 말은 변호자라는 뜻입니다. 대신 내 사정을 변호해 주시는 분이라는 뜻이에요. 다시 말하면 이거 조금 어려운 말인데 예수님께 나아가면 예수님의 말씀을 통해서 내가 무엇을 잘못했는지 깨닫고 돌이킬 수 있는 대언의 역사가 있다고 하는 것을 여기 사도 요한은 얘기하고 있는 겁니다. өөрөөр хэлэх юм бол өмгөөлөгч гэдэг чинь одоо нэг талаараа таны талд зогсно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ би өмгөөлөгчтэй бол өмгөөлөгч бол миний талд зогсдог. За энэ өмгөөлөгч юу хийдэг гэхээр эзэн Есүс таныг
гэрэл рүү гарч очиход чинь за миний хөө миний охин чи энэ зам дээр алдсан байх шүү. Энийг ингэх хэрэгтэй байсан шүү гэдэг зааж өгнө гэсэн. Тэгээд дахиж ингэхгүй шүү гэдэг хэлж өгдөг нэг хэлж байгаа гэсэн. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 만약 어떤 죄를 졌다고 하면 다시 예수 그리스도께 돌아가는 것이 참 중요한 거예요. 그래서. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас хэрвээ би ямар нэгэн байдлаараа хазгай гიშгсэн юм уу гэм үйлдэлийг гэх юм бол эзэн рүүгээ гарч очих нь их чухал. 그 말씀을 통해서 내 죄에 대해서 대언하는 역사가 일어납니다. Тэгэхээр тэгээд бид нар яваад очих үед тэр асуудлаас үүдээд эзний өмгөөллийг та мэдрэх болно. 자, 몽고로 성경에는 이 대언자라는 뜻이 뭐라고 되어 있습니까? 변호자로 되어 있어요. 변호사로 되어 있지요. 우리가 일반적인 변호사가 어떤 의미라는 것은 알고 있습니까? 예, 우리 편에 서주고 그렇죠. 내 편에서 변호해주고 쉽게 해서 나에 대해서 변호해주는 내가 무엇을 잘못했는지 아니면 여기 성경에서는 변호자라는 것은 단순히 내 편에만 서가지고 내 죄를 옹호해 주는 게 아니라 내 죄가 무엇인가를 깨닫게 해주고 다시 그 죄로 인해서 죄를 짓지 않도록 하나님 앞에 간구한다고 하는 뜻이 담겨 있습니다. 그래서 대언자, 변호자 그런 뜻을 갖고 있어요. 변호자라는 뜻만 아니라 대언자라는 의미도 거기 담겨 있는 겁니다. 대신 말해준다고 하는 뜻이에요. Тэгэхээр дахин хэлий өмгөөлөл гэдэг агуулгач нь гэхдээ яг үүндээ миний талд зогсоод ганцхан миний манай хүн буруугүй угаагийн буруу гэж ингээд авах шүү дээ. Гол нь миний талд зогсоод би юун дээр алдсан, юуг буруу хийсэн бэлээ, энэ яагаад буруу болцсон, дахиад энийг яавал хийхгүй байхын гэдэг зүйл болгон дээр нь бүтэн зааж өгдөг нэг хэлж байгаа гэсэн үг. 자, 우리의 죄를 사해주고 어찌 보면 우리 죄를 떠나서 우리가 바로 살 수 있는 길을 제시해 주는 분은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. За тэгээ бас тэгээ зогсохгүй бидний гмийг те хүчгүй болгож өгч байгаа те өөрөө цагаатах гэж ярьдаг гэхдээ хүчгүй болгож өгч байгаа. Бидний хэргийг хэрэгсэхгүй болгож өгч байгаа нэг юм гэсэн үг. Буюу энэ дэлхий дээр миний хийсэн хэрэгүүдийг хэрэгсэхгүй болгож чадах нэгэн бол ганцхан Иесус л байгаа. 아멘. 이를 위한 화목제물이라고 말하는 거예요. 화목제물. За бас тэрийг өгдөглээ. тэрний одоо юу нэ золионы юу те бас бидний өмнөөс зодогдож байгаа гэж байна. 자, 화목제물이라고 하는 것은 구약 시대에 어떤 사람이 죄를 지면 자기의 죄를 대신해서 양이나 염소나 소나 가지고 제사장 앞에 갑니다. 그러면 그 제사장은 그 짐승을 죽여서 내 죄를 대신 그 짐승에게 전가시키는 거예요. 그래서 그 제물은 화목제물이 되는 겁니다. 하나님 앞에 내가 죄를 지은 거에 대해서 대신 짊어져 주는 그런 의미에서 그 죽은 짐승은 화목제물인데 예수 그리스도는 우리를 위한 화목제물이 되셨지요. 우리의 죄값을 대신해서 십자가에서 죽으셨으니까. 그래서 예수 그리스도가 어찌보면 우리가 죄를 짊어졌을 때 그 죄값을 해결해 주실 수 있는 분은 예수님밖에 없다고 하는 것을 사도 요한이 여기서 깨우쳐주고 있는 겁니다. 다시 한번. За тэгэхээр нөгөө талаараа бидний гмийг хүчнгүй болгож өгсөн гэдэг нь юу гэж юм гэхээр бид нар тэгвэл Бурхны өмнө ямар нэгэн байдлаар заавал хариу өгөх ёстой учраас эзэн өөрийгөө эвлэрлийн өргөл болгож өгсөн гэсэн үг. Хуучин гэрэн дээр эвлэрлийн өргөл гэдэг зүйл болохоор хэн нэгэн нөхөр буруу юм хийчлээ гэх юм л эзэн рүүгээ согоггүй те би буруу юм хийсэн. Гэтэ би буруугийнхаа өмнөөс энэ хүнийг авчирлаа гэдэг ийм эвлэрлийн өргөл авчирдаг байсан те. Тэгээд түүний толгой дээр тавиад за би буруу хийсэн юм да бүгдийг энэ хонь руу одоо шилжүүлж байна. Гэнгүүт тэр хоныг ингээ алж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тийм одоо үүргийн төлөө тийм байр суурин дээр эзэн өөрийгөө аваачсан байж байгаа тий. Тэгээ тэрний хүчин дээр бид нэр энд сууж байна. 자, 여기 사도행전 4장 여기 그 10절 말씀, 10절로 12절 말씀 한번 보세요. 사도행전 4장 10절로 12절. 10절로 12절 목사님. 10절로 12절에 있는 말씀을 보면 성전에서 나면서부터 안진병이 된 사람을 사도 요한과 베드로가 고쳐준 일이 있습니다. 그로 인해 가지고 그 고침받은 일로 인해서 많은 사람이 예수를 믿게 됐는데 5천 명이나 되는 사람이 그 사람들 앞에 사도 베드로가 고백하는 내용이 기록이 되어 있습니다.
사도행전 4절 4장 10절부터 12절 말씀 12절 말씀. 한번 예. 읽어보고. Манайхаа Үйлс номны 4-ийн 10-аас 12 дугаар ишлэлээр араа хэдлээ ажиллах юм бол энэ дээр олон хүмүүсийн өмнө Петр бас ингээд одоо гэрчлэлт хийсэн дагуулга гарч байгаа. 그럼 10절부터 12절 말씀은 읽을까요, 목사님? 보세요. За эндээс би уншиж өгье. Энэ дээр унших юм бол та нарын цовдлсон үхсдээс Бурхны амьлуулсан Назарын Есүс Христийн нэрээр энэ л нэрээр энэ хүн та нарын өмнө цоо ирүүл зогсож байгааг та бүхэн бас бүх Израиль түмэн мэддэггүй. Тэр бол барьлагчид та нарт гологдсон ч булангийн тулгуур чулуу болсон юм аа. Өөр хэнийг ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн дор хүмүүнд эс өгөгдвөө. 아멘. 자, 그렇죠. 예수님을 십자가에 못 박았지만 예수님이 어찌 보면 예수님의 능력으로 그 나면서부터 안진병이 된 사람이 고침을 받았어요. За тэгэхээр одоо энэ дээр эзэн Есүсийн нэрээр тэр Петр тухайн өнөр олчихгүй тэр хүн идэгсэн байна. 그 예수님은 어떻게 보면 화목제물로서 우리를 구원하시는 유일한 분이시고 우리를 어떻게 보면 병에서 고침받게 하는 유일한 분이라고 하는 것을 베드로는 이렇게 고백하고 있는 거예요. За тэгэхээр эзэн Есүсийг юу гэж хэлэхээр энэгээр дамжуулаад тэр хүний алдааны төлөө эзэн Есүс угаасаа эвийн өргөл болсон учраас энэ хүн ингэж идэгсэн юм аа гэдгийг хэлж өгсөн. Төдийгүй энэ Есүсийн одоо хэн байсан гэдгийг Петр дахиж хүмүүст хэлж өгсөн. 그렇죠. 그리고 예수님은 예수님을 통해서만 구원 얻을 수 있다고 하는 것을 구원을 받을 만한 다른 이름은 우리에게 주신 일이 없다라고 이렇게 증거한 겁니다. За энэ дээр үсэлээрээ зөвхөн Есүсээр л дамжуулаад гэсэн тийм энэ дэлхий дээр өөр аврагдаж болох нэр энэ дэлхийд өгөгдөөгүй гэж хэлсэн. 또 요한복음 14장 6절에도 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 말씀했지요. За бас Иохан номны 14-ийн 6-ыг харах юм бол тэрэн дээр гарч байгаа. Би бол зам, би бас үнэн, би бас зам амь. Тэгээ надаар дамжихгүйгээр эцэг рүү очих зам байхгүй гэж хэлсэн эзэмрөө. 그 히라보에 어떻게 되어 있냐면 이렇게 되어 있어요. 그 말씀이 에이미 후토 호도스. 호는 관사입니다. 호. 일반적으로 히라보에서 관사가 붙으면 유일한 명사가 되는 겁니다. 오직 하나밖에 없을 때 관사를 붙여요. 호도스는 그 길이요. 호도스라는 말은 길이라는 뜻인데 히라보로 예수님은 오직 구원을 받고 우리의 죄값을 대신할 수 있는 유일한 분이시다라고 하는 것을 거기에서 히라보에는 그렇게 쓴 겁니다. 호도스라고 썼어요. 아하, 히브리어가 그렇게 한다고요, 목사님? 헬라어에 뭐라고 써 있냐면 원문에 아까 제가 얘기한 요한복음 14장 6절에 대해서 네네네. 네. 그냥 여러분들이 그냥 제가 히라보에 대해서 얘기하니까 그냥 들으시면 된다고 얘기해 주세요. Тий, одоо нөгөө нэг энэ дээр юун дээр еврей хэлэн дээр болохоор 헬라어 히브리어 맞죠, 목사님? 헬라어. 히브리어. 헬라어는 오늘날 그리스어라고 생각하면 돼요. 그리스어. Тэгэхээр 그리스어 그레크로 헬라어. 예. 헬라어는 그리스어인가요, 목사님? 오늘날은 그리스어가 헬라어죠. 헬라어 грек хэлэн дээр юу гэж байдаг гэхээр одоо энэ Иохан 14-ийн 6 дугаар ишлэлийг уншихдаа зөвхөн саяны хэлдэг шиг зөвхөн одоо нөгөө нэг зөвхөн гэсэн үгийг их ашигладаг гэнэ. Өөртөө зөвхөн ганц гэдэг. Тэгэхээр Монгол Библиэр харах юм бол би бол зам үнэн амь гэл ингээд дэр явчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо энийг уншихаар зүгээр л зам үнэн амь гэж уншдаг бол яг грек хэлийг харах юм бол зөвхөн ганц зам, зөвхөн ганц амь, зөвхөн ганц үнэн гэсэн утга байдаг гэнэ. Тэгэхээр бид нар судалгаа гэдэг зүйлийг сайн хийх хэрэгтэй юм байна. Тэ? хэлний. 우리 신약 성경이 헬라어로 써 있죠. 뭐 히라보라고도 하고 그리스어라고도 얘기하는데 그 당시에는 헬라 제국의 언어를 헬라어라고 얘기하는 겁니다.
Тэгээ тухайн үед болохоор одоо энэ Библи болохоор шинэ гэрээ ялангуяа грек хэл дээр те грек еврей хэл дээр бичигдсэн гэж байгаа боловч тухайн үед нэг грек хэл дээр илүү бичигдсэн байдаг. Тэгээ тэрийг болохоор 헬라 гэж хэлдэг. 헬라. 그래서 제가 그냥 그 원문에 그렇게 써 있다는 거예요. 에이미 후토 호호도스 에이미 해조에 호도스. 해조에 내가 기리오 해 해 이렇게 해 해조에가 아니라 해 알레데이아 해 알레데야. 해 Одоо яг энэ 알레데이아 л 그 다음에 호호도스 해 알레데이아 해조에 이렇게 써 있습니다. 히브리어로. 해줘요. Одоо жишээлбэл 그러니까 еврей хэлэн дээр грек хэлэн дээр болохоор 이미 호호도스 해 알레다야 해줘요. 그렇죠. 그 앞에 호라고 하는 단어가 영어로 여러분들이 이게 그 오라고 하는 단어가 영어로 오라고 하는 단어가 그 어떻게 보면 히라보도 똑같이 오라고 써 있어요. 근데 거기다가 관사가 이렇게 거꾸로 붙습니다. 이렇게 점이 뒤쪽으로 붙으면 히읗 발음이 나요. 해. 그런데 그것은 관사 그라는 뜻입니다. 그. Энэ дээр одоо ингэж байна шүү дээ. Ими хоохоодоос гэж байхгүй юу? Хоохоодоос хэ алладея хэ чой гэхэлэр энэ болохоор би зөвхөн зам ганц зам гэсэн утгаар гарч байна. Энэ дээр болохоор хоо гэдэг нь болохоор оо гэсэн утгаар юм л да. Оо англиар бол гэхдээ дээдлэлт нь одоо нэг тэмдэглэл тусгай тэмдэглэлээр орсноор энийг болохоор хоо гэж уншдаг буюу бурхан гэсэн утгаар гардаг юм байна. 그 다음에 해. 해가 두 개가 붙었죠. 해 알레데이아 해 조야 할 때 그 앞에 있는 해라는 단어가 똑같이 오라는 단어처럼 그라는 뜻입니다. 그. Хоо гэднээс бурхан гэсэн утга байдаг бол бас нөгөө тэр гэсэн утга байдаг гинэ. Тэгээд тэр хэ гэднээс тэр гэсэн утгатай. Тийм болохоор одоо энэ дээр харах юм бол хоо хэ гэсэн юм 2 3 хэсэг орж байгаа байхгүй. 아주 잘 설명을 하셨어요. хэ гэх болгоны дандаа тэр гэсэн утга орж ирж байгаа гэж. Өөрөөр хэлбэл тэрэл зам би бол зөвхөн тэр зам би зөвхөн тэр үнэн гэсэн утга орж ирж байгаа гэсэн. 자, 우리의 죄를 태속해 주실 분은 오직 예수 그리스도밖에 없다고 하는 것을 우리의 죄에 대해서 화목제분이 되실 분은 오직 예수 그리스도밖에 없다고 하는 것을 관사를 3개나 써서 예수 그리스도가 유일한 구세주라고 하는 것을 그렇게 증명을 한 겁니다. 사도 요한이. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо хэлэх гээд байгаа санаа юу гэхээр Монгол Библиэлд болохоор зөвхөн зав үнэн ам гэж байдаг бол яг тэр грек хэлээр орчуул үзэхлээр тэр зөвхөн одоо тэр бурхан тэгмээ тэр зам тэр үнэн гэдэг ингээ энэ үгнүүд олон орцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай хатар бол байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг хэлснээр юу хэлэх гээд байгаа гэхээр зөвхөн ганцхан тэр зам байгаа. Тэр тийшээ очдог зам ганцхан л байгаа буюу тэр зам бол би гэж ингэж хэлж чаддаг ижилхэн гэсэн. 그런데 여기 말씀해 보니까 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라 이렇게 써 있어요. За одоо ихтэй энэ бүгдээр харах юм бол юу гэж хэлэхэр чинь зөвхөн 여기 사도행전 말씀을 하시는 거죠? 아니요. 요한일서 다시 요한일서 2장 2절 말씀이에요. 아하. За одоо нэгдүгээр явах 2-ын 2 дээр харах юм бол ингэж байна. Тэр өөрөө бидний нүглийн төлөөх эвлэрүүлэх бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн учир төдийгүй хамаг ертөнцийн нүглийн учрах билээ гэж хэлсэн энэ дэр. 자, 예수 그리스도는 특별히 구원받은 어찌 보면 뭐 이스라엘 백성들만 국한된 것이 아니라 온 세상에 하나님의 백성으로 선택된 모든 사람들에게 국한된다고 하는 것을 이야기하는 겁니다. За энэ дээр эзэн Иесус хэлсэн эзэн бол Израиль ях гэхдээ зөвхөн Израилийн ард түмний төлөө ирсэн нэг юм биш юм аа гэж хэлж өгсөнтэй. Харин бүх ертөнц буюу бүх дэлхийн хүн төрөлхтөд төлөө тэрээр энэ дэлхий дээр ирсэн байгаа гэж хэлсэн. 그래서 온 세상의 죄를 위하심이라 이렇게 표현한 겁니다. 그래서 тэрээр үслээрээ түүний ирсэн нь түүний эвлэрүүлэл болсон нь бүх дэлхийн хүмүүсийн юм аа гэж хэлж өгсөн. 그렇기 때문에 저와 여러분들은 이 온 세상의 죄인 가운데 하나입니다. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн ялгаа ахгүй бүх дэлхийн нүгэлтэй гэдэг үг дотор орж байгаа. Тэр нүгэлтэй гэдэг үг танд бол надад хамаатай. Тэгээ бүх дэлхийн дотор төлөө ирсэн гэдэг дээр төлөө гэдэгт нь таны төлөө ч гэсэн үг болж байгаа, миний төлөө ч гэсэн үг явж байгаа гэсэн. 우리는 증거를 받았죠.
Тэгээ бидний хувьд болохоор одоо юу гэдэг гэрчлэлийг авсан хүмүүс юм тий. 저도 예수님을 통해서 구원을 받았고 여러분들도 예수님을 통해서 구원을 받았잖아요. За тэгээд бас энэ ч байгаа хүмүүс бол тий та ч Есүсээр дамжуулаад одоо аврал авсан, би ч гэсэн Есүсээр дамжуулаад аврал авсан хүн байна. 자, 그렇기 때문에 우리가 때로는 과거에 죄를 지었지만 예수 그리스도께 돌아가서 다시금 우리의 죄를 돌이킬 수 있는 기회를 얻을 수가 있는 겁니다. За бид нэр өмнө нь те эзэн дээр ирэхээс өмнө янз бүрийн юмар хутгалцаар агаад ирсэн хүмүүс байна. Гэтэл эзэн дээр ирсний дараа яаж ивэл дахиад нөгөө болгээд гараад өрчдөг бүрт шиг те дахиад ингэ тийм хутгалдаад яваад. А гэхдээ энэ өдрийн агуулга дээр гарах юм бол хэрвээ тэгсэн бол та дахиад эзнийхөө өмнө гарч ирэх ёстой гэдэг хэлж өгсөн. 요한일서는 소아시아에 흩어져 있는 그리스도인들에게 사도 요한이 보내는 편지예요. За энэ нэгдүгээр Иохан ном болохоор чинь тий Бага Азийн итгэгч нарт Бага Азиудад тархсан байжсэн итгэгч нарт бичсэн Илч Иохны захаа. 그들 가운데 영주지 이단에 미혹받아서 죄를 짓고 있는 사람들에게 그 죄에서 돌이키라고 다시 예수님께 돌아오라고 편지하는 겁니다. Тэгээд тэднэр лөө яагаад захаа бичсэн гэхээр тухайн үеийн тий одоо тэр нэг гүн ухаан илүү суурилсан тэр буруу урсгал руу хүмүүс рүү бүр ингээд татагдан орж исэн учраас орж исэн төдийгүй тэрнээсээ болоод тий үнэн гэдэг зүйлээ худлалгаад худал гэдэг зүйлийг үнэн юм шиг гэрчилж исэн ийм хүмүүс байсан учраас энэ хүмүүс рүү хандаад та нар одоо буцаад эзэн рүү гэрэл рүү гарч ирэх цаг ирж болно гэдэг хэлж өгсөн өөх гэж бичигдсэн байж. 그렇기 때문에 여기 예수 믿는 사람들에게 보내는 편지인데 예수 믿는 사람이 죄를 지었어요. 그러면 예수 믿는 사람이 다시 예수님께로 돌아가서 돌이켜야 된다고 하는 것을 깨우쳐 주는 겁니다. 그래서 За энэ дээр сахаа юу гэлж гэхээр за үүн шиг мөн яаж гэх гэхээр эзний нэрийг дууддаг эзний хүн гэж хэлэгддэг хэрнээ аль хэдийн хутгалцсан явж байгаа асуудлуудтайгаа өөрийнхөө нөгөө зөв янз бүрийн юмнуудтай хутгалцсан явж байгаа хүмүүс дээр юу гэж нэгэнгүүт одоо чи ч гэсэн бас эзэн рүү гэрэл рүү гарч ирэх боломжтой гэдэг хэлж өгч. 여기 3절의 말씀에 이런 말씀입니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알 것이요 라고 말씀을 했어요. 3절 юм уу сони? 3절이요. За 3 дугаар ишлэг хэдүүлээ харах юм бол энэ дээр ингэсэн тийм бид түүний тушаалуудыг сахивал үүгээрээ бид түүнийг таньснаа мэднэ гэж хэлсэн. 자, 여기 있는 말씀은 그의 계명을 지킨다고 할 때 그 계명이 뭘까요? За энэ дээр түүний тушаалуудыг сахих талаар ярьж байгаа тийм ээ. Тэгвэл энэ дээр гарч байгаа тушаал гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? 여기 요한일서 2장 7절에 보면 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이런 말씀을 했어요. 몇 절이라고 목사님? 요한일서 2장 7절 말씀. 아하. За 2дугаар 1-р Иохан 2-ын 7-ыг харах юм бол энэ дээр ингэж хэлсэн. Хайртууд минь би та нарт шин тушаалыг өгөөгүй. Анхнаасаа байсан тэр тушаалыг дахиад бичиж сануулж бичиж байгаа штэ гэж хэлсэн. 여기 3절에서 말하는 그 계명은 여기 7절에서 과거부터 너희들이 알고 있는 또 이스라엘 백성들에게는 옛날부터 하나님이 율법을 통해서 말씀하신 계명이라는 거예요. За энэ дээр хэлж байгаа тэр 3 дугаар зүйл дээр хэлж байгаа тэр тушаал гэдэг энэ агуулга нь болохоор 7 дээр хэлж байгаачлан тийм ээ тэд нэр унаасаа бидчихсэн. Дээр үеэсээ Израилийн ард түмэн тушаал хууль гэдгийг эзнээс аваад явжсэн тэр зүйлүүдийг чинь хэлж байна. Энэс шинэ зүйл бол биш ээ гэж хэлсэн. 그 계명이 뭘까요? Тэгвэл тэр тушаал гэж хэлээд байгаа энэ зүйл нь юу вэ? 신명기 6장 5절에 보면 이런 말씀입니다. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 이렇게 말씀하신 게 있어요. За хэдүүлээ Дэдхүүл номны 6-гийн 5-ыг үзэх юм бол тэрэн дээр байж байгаа. Чи бүх зүрхээрээ, бүх сэтгэлээрээ, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрлаарай гэсэн баг. 그 계명을 지킨다고 할 때 첫 번째는 하나님을 내 마음을 다하고 성품을 다하고 생명을 다해서 사랑하라는 말씀이에요. За энэ тушаал гэдэг нь юу гэж хэлэхээр хамгийн эхлээд чи өөрийнхөө бурхнаа сэтгэлээрээ, зүрхээрээ, бүх оюун ухаанаараа наач хайрлаач гэж хэлж байгаа гэсэн үг. 또 두 번째로는 레위기 19장 18절
레위기 Левиги 12장 18절에 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라. 그 말씀을 하셨어요. мгм. За дараад нь юун дээр байгаа гэхээр Левит номны 19-ийн 18 дээр үзэх юм бол ингэж байна. Чи бас хөршөө чи өөрийгөө яаж хайрлаж хамгаалж яаж бөөцөлдгийг тэрэн шиг хөршөө бөөцөлөөч ээ. хөршөө тэгж хайрлаач ээ гэж хэлж байна. 자, 예수님이 이 말씀을 들어서 마가복음 12장 30절로 31절이나 누가복음 10장 37절에 이것은 어찌 보면 온 율법과 선지자의 강령이니라 그렇게 말씀도 하셨습니다. 네, 목사님 마가복음 12장 30 예, 30절로 31절이나 또 누가복음 32절. 10장 37절에 예수님이 한 율법사에게 말씀하신 거예요. 이 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이 모든 계명의 가장 핵심이라고 하는 것을 얘기해 준 겁니다. 핵심으로. 아하. За, эзэн Есүс гэсэн бас яг энэ саяны хуучин гэрэн дээрсэн агуулгуудыг шинэ гэрэн дээр хэлсэн тий. Тэгээд нэг хүн хандаад Марк номны 12-ийн 30-аас 32 дээр хэлсэн байдаг. За, бас Марк 12-ийн 30-аас 32 дээр хэлсэн төдийгүй Лук номны 10-ийн 37 дээр бас ижилхэн хэлсэн бич. За, юу гэж хэлсэн байгаа гэхээр чи Бурхнаа өөрийн бишиг хайрлаач ээ. Өөрийнхөө бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлынхаа тэргуунд нь Бурхнаа хайрлахаа тавиач ээ. За дараад нь чи өөрийгөө яаж бэцэлж, өөрийгөө яаж ингэж өөрийгөө гамандаг үлээ тэрэн шиг өргөшөө хайрлаач ээ. Энэ хоёр тушаал бол бүх тушаалуудын гол цөмөн шүү дээ гэж хэлж байна. 자, 우리가 그의 계명을 지킨다고 하는 것은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이 그의 계명을 지키는 겁니다. За тэгэхээр бидний хувьд хуулийг чи сахинаа гэж ярьж байгаа. Энэ дээр хууль гэдэг нь юу хэлж байгаа гот чинь Бурхнаа хайрлаач, бусдыг хайрлаач гэсэн энэ хоёр зүйлийг хэлж байгаа гэсэн. 자, 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알 것이요라는 말은 우리가 그 계명을 지킬 때 진정으로 예수 그리스도의 제자다, 하나님의 백성이다라는 증거가 있다는 뜻이에요. Тэгээ бас юу гэсэн гэхээр тэгэх юм бол чи жигнэсээ эзнийг мэддэг хүн байна гэж хэлсэн тийм үү? Энэ юу гэсэн утгатай гэхээр эзнийг мэддэг хүн байна гэдэг нь болохоор тэгэх юм бол чи одоо нүүр бардам би Иесусийн шавн байна. Би тэрийг мэднэ. Би түүнийг гэрчилнэ гэж ингэж хэлж чадна гэсэн. 자, 그렇잖아요. 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 그 말씀대로 살지 않는다고 하면 당신 하나님을 믿어? 근데 왜 말씀대로 안 살아? 하면 우리가 아무 말도 할 수 없지요. 그런데 үнэн шүү угаасаа бид нар өөрсдөө та итгэгч гэж яваад байдаг. Яг үүндээ итгэгч гэж явж хагаад таны гаргаж байгаа тэр үнээр таны гаргаж байгаа үр жимс таны гаргаж байгаа үйлдэлүүд чинь юу вэ? Тэрнийг 7 дорым гаргаад ивэл яадаг л хүмүүс чи яг итгэгч муу юм уу? Тэ? Чи яг үннээс нөгөө Иесусыг мэддэг юм уу гэж ингэж хэлдэг. 그렇지만 우리가 그 말씀대로 살아가면 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알 것이다. 어떻게 보면 이로써 저는 예수 그리스도의 제자구나, 하나님의 백성이구나라고 인정받을 수가 있지 않겠어요? Тэгээ харин эсрэгээр нь те та үнэхээр яг үгийн дагуу амьдрах үед хүн яадаг вэ? Хэлээг багт чинь энэ нэг л өөрөөс юм да. Тийм баха чи яг Иесусийн хүн байсан биз дээ. Гэ тэ ингэж хүлээн зөвшөөрөх буюу эзэн бурхан юу гэсэлээрээ тэгснээрээ та эзнийг ингээд гэрчилж амьдарч чадна гэж хэлж байсан. 자, 4절에 저를 아노라고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는, 자, 4절에는 하나님을 안다고 하면서 그의 계명을 지키지 않는 사람은, 이런 사람은 어떤 사람인가 얘기하죠. За дөрөв дээр үгсэн мөлий ингэсэн те түүнийг би мэднэ гэж хэлээд түүний тушаалуудыг сагдаггүй нь худалч бөгөөд түүнд үнэн алгаа гэж хэлсэн. 자, 이런 사람은 거짓말하는 사람이고 진리가 그 속에 없는 사람이라는 거예요. За өөрөөр хэлбэл мэднэ гэж ингээд бүрээ татдаг те тэгсэн мөртлөө өөрөө амьдрал нь арах юм бол авах юм байхгүй. Ийм хүмүүс юу гэсэн бэ? Худалч гэж хэлж байна. Тэгээ бас тэрэн дотор үнэн алгаа гэж хэлсэн. 그 예수님의 제자가 아닙니다. Ийм хүн бол эзний шав бол биш үү? 하나님의 백성이 아니에요. Тэгээ бас бурхны ард түмэн биш шүү дээ. 입으로는 내가 예수님의 제자다, 하나님의 백성이라고 그러지만 그게 아니라는 얘기입니다. Тэгээ амаараа болохоор те би бол итгэгч, би бол шав, би бол бурхны ард түмэн гэж хэлдэг. 그러니까 예수님 당시에, 자, 또 이 당시에 사도 요한이 편지할 때 이 영주주의 이단자들은
하나님을 사랑한다고 하면서 하나님의 계명을 안 지켜요. 어떻게? 하나님을 순종하지도 않고 사람을 사랑하지도 않습니다. Тэгээд тухайн үедээ байсан одоо тэр нөгөө нэг те гажижсэн хүмүүс яасан гэхээр амаараа гэсэндээ би бол бурхныхтэй би бол ийм би тийм гэж хэлжсэн. Яг бодит амьдрал дээр те эзний бүтээсийг адилхан бүтээл байхад хүнийг ялгаад те хүнийг хайрлахгүй бурхныгаа сарахгүй том жижиг гэж ялгаа нь те ийм байдалтай байсан гэж. 자, 요한일서 3장 18절 한번 보세요. За 1-р Иохан 3-ын 18-ыг харъя. 자, 거기 한번 읽어보세요. 네, 요한 1서 3장 18절 네. 말씀. За би уншия. Бяцхан хүүхдүүдээ бид үг хэлээр бус харин үйл ажил үнэнээр хайрлцгаая. Амен. 자, 말로만 하는 것은 사랑이 아니죠. Үгээр л ингэж яриад байх нь хайр бол биш шүү дээ. 아, 내가 하나님을 사랑합니다. 말로 하는 건 모두가 못해요. 다 할 수 있죠. Амаараа бол хэн ч хайрлаж чадна. Бурхан хайртай, чам хайртай, хайртай шүү гэж мэгээд хэн ч хэлж чадна. 진정으로 하나님을 사랑하는 모습은 내가 하나님을 사랑한다고 하는 그 계명의 말씀대로 그 말씀대로 살아가는 모습. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그 말씀을 실천하는 모습을 통해서 사랑을 보여줄 수 있는 겁니다. Тэгээд бодитоор амьдрал дээр те чиний хөрш гэж байгаа хүн хэнийг хэлээд байгаа бэ? Эргэн тойронд ч байгаа чамаас жоохолж байна уу хамаагүй бүх хүмүүсийг хэлж байгаа штэ. Тэгэнгუთ том жижигээр нь ялгаад ажлынхаа нь юугаар ялгаад ингээд гэж болохгүй. 그런데 영주주의 이단자들은 자기도 진리를 깨닫지 못하고 거짓된 진리의 미혹을 받아서 다른 형제들을 사랑한다고 하는 것은 진정으로 그 하나님이 가르쳐준 그 진리 안에서 사랑해야 되는데 그 하나님의 주신 그 진리는 버려버리고 오히려 형제를 죽이는 죄를 짓고 있는 거예요. За тэгээд тухайн үедээ хайжсэн гэхээр үнэнийг одоо тэр говьлж исэн нөхдүүд болохоор худлааг ингээд заажсэн гэж үнэн гэж заагаад тэгэнгуутаа үнэн дотор өөртөө байхгүй тэг үннээсээ гажцсан ингээд явж исэн. 그 하나님을 사랑하는 게 아니죠. Тэгэхээр хүн одоо тэгээд ирэхлээр бурхныг хайрлаж чадхаа болдог. 자, 그래서 그러한 사람들을 죄를 범치 않게 하려 함이라 할 때 그 영주주의 이단에 속한 사람들은 하나님의 계명을 순종하지도 못하고 스스로 내가 하나님의 백성이고 예수님의 제자라고 하는 것을 증명하지도 못하는 사람들인 거예요. За тэгэхээр тэр ингээд тэр буруу урсгалыг хүмүүс яаж исэн гэхээр өөрсдийнхөө хүслийг гол тавьж исэн болохоор бурхныг хайрлана гэж байхгүй. Тэгээ бурхныг хайрлахгүй бодоод үнэн гэдэг зүйл дотор нь байхгүй болоод ирсэн тий. 자, 그게 죄입니다. За энэ бол эзний өмнө гин гэсэн. 자, 이제 이해가 됐지요? За та нар ойлгогдож байна уу? 자, 1절 말씀에 내가 이것을 쓰는 목적이 너희로 하여금 죄를 범치 않게 하려고 한다고 할 때 그 죄가 무엇인가에 대해서 우리가 명확해졌지 않습니까? 이제. За за 자, 여기 요한일서 1장 1절에 내가 이것을 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려면 할 때 그 죄라고 하는 내용에 대해서 제가 지금 1절부터 4절까지 설명을 한 겁니다. 계속해서. 네. Одоо хэдүүлээ энэ дээр гарч байгаа Иохан номыг нэг дээр гарч байгаа энэ агуулга буюу энэ гим гэдэг агуулгуудаас эхлэхээр нэгийн Иохан 1-р нэгдүгээр Иохан 1-ээс 4-р бүлэг хүртэл тэр чигээр энийг ингээд тайлбарлах гэж явж байгаа. 자, 그렇기 때문에 형제에 대해서 내가 미혹을 받아가지고 잘못된 진리를 가지고 형제를 넘어뜨리는 것도 하나님의 말씀, 그 계명을 어기는 겁니다. 다시 말해서 형제를 사랑하지 않는 죄를 범하는 거예요. 그것이. За тийм учраас ах トゥугээ хайрлах зөв хайр гэдэг зүйл байхгүй болоод ирэхлээрээ хүн ах トゥугээ хайрлаж чадхаа болдог гэж. 마태복음 23장에 보면 마태복음 23. 바리새인들이 큰 죄를 지었지요. 23장에 보면. За Матай номны 23 дахь бүлгийг харах юм бол тийч фарисеучуудын талаар гардаг. Фарисеучуд ингээд маш тийм том тийм гэм үйлсэн талаар гардаг.
마태복음 23장 15절 말씀 한번 보세요. За, Матай 23-ийн 15 гэдлээ харъя. 자, 거기 한번 읽어보세요. 네. Матай 23-ийн 15 дээр юу вэ гэхээр хоёр нүрт фарисеучуд хуулийн багш та нар золгүй ээ. Та нар ганц хүнийг чүнээч болов араас тэнгэр газаргүй хүндлэн гулд явсаар шин итгэлтэн болгосноороо түүнийг өөрсдөөсөө хоёр дахин дор тамийн хүү болгодог юм аа гэсэн. 외식하는 서기관들과 바리새인들의 죄가 얼마나 큰가를 우리가 알 수 있지요. Энэ дээр харах юм бол те еврей бол фарисе болон те юунес хүмүүс гэсэн те фарисе болон хуулийн багш нар гэж хэлсэн. 하나님의 사랑과 그리스도의 구속의 은혜로 형제들을 구원하라고 사명을 맡겨놨더니 오히려 자기보다 더 배나 지옥 자식을 만들어 버립니다. 왜? 진리를 바로 깨닫지를 못해서. 또 За 진리에 합당한 삶을 살지 않아서 그렇게 된 거예요. тэдний хувьд яасан гэхээр Бурхны хайр гэдэг те хүмүүсүүдийг эзнийг дамжуулж байгаа. Гэхдээ дамжуулаад буцаагаад эзний хүмүүсийг бэлдэхдээ өөрсдөөсөө долоон дор хүмүүсийг бэлдэж байгаа гэж хэлсэн тийм. Яагаад эднэр тэгвэл ингэж хөдөлмөрлчөөд хүмүүсийг өөрсдөөсөө юм долоон дор болгож бэлдэж байна гэхээр тэд нэр өөрсдөө үнэнгүй учраас өөрсдөө үннийг хайрлахгүй учраас ингэж бэлдэж байгаа гэсэн. Ийм хүн болгочтой хүнийг цэг болгоод. 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 우리가 그리스도의 어찌 보면 사명을 가지고 있는 사람으로서 부지런히 다른 사람들을 살려내는 일을 잘 감당해야 됩니다. 그러기 위해서 우리가 이 신학교에서 진리를 배우는 것이 그래서 중요한 거예요. Тэгээ бидний хувьд одоо тийм энд байж байгаа хүмүүсийн хувьд та нар маань бүгдээрээ эзний өмнө тусгай үүрэг хүлээсэн хүмүүс гэж. Тэгээ үүрэг хүлээж байгаа энэ хүмүүс ямар учиртай гэхэлэр бидний хувьд маш итгэмжтэй байж, шаргуу байж, тэ эзний өмнө хүмүүсүүдийг бид нар хайрлах ажлыг тууштай хийх ёстой хүмүүс байна. 자, 예레미야 성경에 보면 이 백성이 지각이 없어서 우매에서 망하는 도다라고 얘기합니다. 이 예레미야 10 예레미야 성경에 보면 그 나와 있는데 이 백성이 지각이 없어서 우매에서 망한다고 얘기해요. 이사야 성경인가 그거 보면 거기 나와 있는데. За энэ дэр юу гэж хэлэхээр Иремья номон дээр байдаг баха. Ингэж байдаг энэ хүмүүс одоо тий 이 백성이 목사님 잘 안 들려가지고 백성이 지각이 없어. 지각이라고 하는 것은 뭐냐면 어떤 진리를 깨닫는 것을 지각이라고 하는데 네네네. 진리를 깨닫지를 못해서 망한다고 얘기하는 겁니다. 네네네네네. Окей. Тэгээ Иремья номон дээр юу гэж байдаг гэхээр тэгэж байдаг. Энэ ард түмэн мэдлэггүй байна. Мэдлэггүйгээс болоод эдгээр сүрнэ гэж байдаг. 제사장들이나 서기관들이 어찌 보면 진리를 깨닫지를 못하고 스스로 우매한 가운데 빠져서 자기도 죽고 백성들도 죽이기 때문에 그런 표현을 썼던 겁니다. Тэгээ энэ дээр яагаад гэсэн гэхээр тухайн үеийн дахилч нар тэгээ бас хуулийн багш нар эдгээр хүмүүсийг харангуут эдгээр өөрсдөө бодит амьдрал дээрээ өөр байсан учраас хүмүүсүүдийг буруу заажсан учраас эдний үе дуусаа дараагүй ирлээ гэхэд эн чинь мөхөөсөр аргагүй байдал оруулж байгаа гэсэн. 야고보 성경이 그런 성경이 있죠. 많이 선생되지 말라고 얘기했습니다. Яаков номон дээр бас үг гэж байдаг гэхээр чи олон хэрэггүй олон багш ихтэй тавиа гэж хэлсэн мэт. 왜 그랬지요? 선생된 사람이 심판받을 게 더 많습니다. За яг л бас өөр үг хэлэхээр багш болно гэдэг чинь бас өсвөртэй зүйл биш гэсэн. Яагаад гэхээр багш болохынхаа хэрээр хариуцлага өндөрснө гэж хэлсэн. 그래서 야고보 3장 1절에 그렇게 써 있죠. Яаков 3:1-ийг харах юм бол энэ дээр байж байна. 내 형제들아, 너희는 선생된 우리가 더 큰 심판받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라. 이런 표현을 썼어요. 그래서 Энэ дээр гэсэндээ ах дүүс минь бид нар бүгд ах дүүс минь багш нар бид үлэмж хүнд шүүлтэнд орно гэдгийг мэдэн та нараас олноороо багш бүү болоорой гэж хэлсэн. 그래서 진리를 잘못 가르치는 것이 얼마나 큰 죄를 짓고 있는지를 깨우쳐주는 말씀이라고 볼 수 있어요. Тэгээ энэ дээр болохоор ч бид нар
зүгээр нэг үгтэй амжуулж байгаа биш те өөрийнхөө үзэл бодлыг хамаагүй тулгаад ч юм уу хэн нэгэн рүү өөрөө бүрэн үннийг ойлгоогүй ч дамжууллаа гэхэд чинь тэрний чинь төлөө ирэх шийтгэл тэрний чинь төлөө ирэх хариуцлага гэдэг зүйл ямар том бэ гэдгийг яс хэлж өгч санаалж өгч. 여러분들이 교회 안에서 작은 소자, 작은 어린아이 하나라도 하나님 말씀을 바로 가르쳐야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас чуулган дотор байгаа ямар ч хүн байсан гэсэн бүр одоо тэг үг хэл мэдэхгүй хүүхдтэйсэн чамаагүй тийм хүмүүст хандаад бид нэр эзний үгийг дамжуулахдаа яаж ч гэсэн зөв дамжуулах нь маш чухал. 자기 생각 얘기하면 안 됩니다. 절대로. Өөрийнхөө бодлоор ч юм уу ингэж дамжуулах нь огт болохгүй. 성경 말씀은 성령 안에서 그 답을 찾아야 돼요. Тэгээ Библийн үгийн тэр тайллыг бид нар хаанаас олох ёстой вэ? Библи дотроос олох ёстой. 바른 가르침이 있습니다. 성경에 바른 가르침. Тэгээ Библи өөрөө зөвөр тайлдаг. 특별히 우리 신학교가 철저한 개혁주의, 어찌 보면 종교개혁주의 신학을 갖고 있습니다. Тэгээ ялангуяа одоо манай сургууль хэдүүлээ шинжлэлийн энэ юу барьж байгаа тийм ээ. Шинжлэлийн урсгалын ойлголт Библийг барьдаг тийм. 종교개혁주의 신학에 5가지 솔라가 있어요. 5가지 굉장히 중요하게 생각하는 그 신학의 뼈대가 무엇인가를 5가지로 표현한 게 있어요. За тэгвэл бидний барьж байгаа тийм шинжлэлийн одоо үзэл бич байгаа энэ үзэл дотор бидний баримтлах ёстой одоо 5 зүйл гэж байдаг. 자, 거기 솔라 피데 오직 진리라는 단어가 있어요. 오직 진리. За нэгдүгээрт нь болохоор зөвхөн үнэн гэж. 솔라 스크립치아 오직 성경이라는 단어가 있습니다. За зөвхөн хариун сүнс гэж. 자, 요 5가지 피데 중에 2가지가 굉장히 중요해요. 오직 진리, 오직 성경. 성경. Энэ дээр болохоор юу нэгэн чинь зөвхөн ариун за уучлаарай. Зөвхөн ариун сүнс биш зөвхөн Библи гэсэн юм шүү. зөвхөн үнэн, зөвхөн Библи гэсэн юм хоёр үг. 부지런히 성경을 보고 또 성경을 자기 멋대로 해석하는 것이 아니라 전통적인 오래된 종교 교역자들이 주석한 그런 말씀들을 기초해서 이 말씀 속에서 읽다 보면 이 성경에서 무엇을 우리에게 얘기하는지를 우리가 찾을 수가 있습니다. Тэгэхээр бид нар Библийг тэ өөрийнхөө үзэл бодол тааруулаад заах биш. Харин Библиэр дамжуулаад суралц хуйд Библи өөрийгөө хэлж өгдөг. 오늘 많은 사람들이 성경을 잘못 해석하는 겁니다. 신신학자들도 그렇고 현대신학자들 또 민중신학자들 이런 잘못된 신학을 가지고 있는 사람들이 성경을 잘못 해석하는 경우가 많습니다. 자기들이 깨달은 철학대로. 그건 잘못된 거예요. Одоо ингээ харах юм бол хүмүүс Библийг те яг ингээд өөр тайлбарладаг хүмүүс ч гэсэн олон байгаа. Өөрийнхөө яг ингээ үзлээр, өөрийнхөө ойлголт, өөрийнхөө бодлоор тайлбарладаг хүмүүс олон байна. 그렇기 때문에 여러분들이 성경을 볼 때 우리는 철저하게 성경을 개혁주의 신학의 뼈대기에 두면서 구속사적 관점으로 구속자적인 그런 세계관으로 성경을 들여다봐요. Тийм учраас бид нар Библийг дамжуулахдаа яах ёстой гэхээр маш одоо эмээх сэтгэлээр бас одоо өмнөөс ингээд дамжигдаж ирсэн тэр одоо үе уламжлагдсан заавар өгдөж тэрнгээр ингээд дамжуулах нэг чухал. 그 신학의 핵심 속에 하나님의 주권 사상이 있습니다. За тэр сайн мэдээний гол цөм дотор юу гэхээр Бурхны эрх мэдэл байдаг. 또 하나님의 은혜 사상이 있고요. бас Бурхны нэгүүлсэл байдаг. 하나님의 선택의 역사가 있습니다. За бас Бурхны одоо тэр юу сонгох үйлс бас байдаг. 그리스도인으로 하여금 하나님 앞에 어떻게 살아가야 될지 삶의 척도를 기준하는 말씀이 담겨 있어요. За бас юу гэхээр хүн энэ дэлхийд амьдрахдаа хэрхэн амьдрах тэр ийм одоо цэнзэрүүд нь бичээстэй гэж. 그건 성경 속에서 발견하는 거예요. Тэгээ энэ бүх зүйлийг хүн хаанаас авдаг гэхээр Библиэс авдаг. 그렇기 때문에 여러분들이 성경을 가르칠 때 조심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар яах вэ гэхээр Библийг заахтаа маш болгоомжлох хэрэгтэй. 어떤 사람은 어디 기도하다가 뿅 가가지고 하나님이 어제 나한테 이렇게 말씀했다. 오늘 누구를 만나라고 그랬다. 그 성경에 어디 나와요 그런 거.
난 그런 소리 하면 참 부담스러워요. Одоо жишээлбэл зарим хүмүүс ингэдэг Библийг уншиж ирсэн залбирч ирсэн гэдэг нь бүтэн надад энийг гэдэг санууллаа ийм ингээд хийгэрэй гэсэн өнөөдөр энэ төмдөө уулзаарай гэсэн ингээд ингэдэг. 혹여 내 감동 속에서 그런 감동이 있더라도 그런 말 하지 말아야 돼. Гэтэ бид нэр магадгүй эзнээс ингээд сэтгэл зүрх хөдөлгөөд цөгжийг аваад ингэдэг байх л та. Гэхдээ тиймэрхүү үгнүүдийг тэ хамаагүй ярьж болохгүй. Яг л Библиэлд тиймэрхүү үгнүүдийг ч юм уу илчлэлтүүдийн талаар яриараа гэж байхгүй. 여러분들 아주 조심해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн бас болгоомжлох хэрэгтэй. 그러면 어떤 사람은 너무 감정에 치우쳐가지고 감정에 치우쳐서 막 주절거리는 사람들도 많습니다. Зарим хүмүүс болохоор хитрхээ нөгөө нэг юм сэтгэл хөдлөлтөй сэтгэлийнхээ хөөрөлт их авчдаг. 우리는 정신을 바짝 차려야 돼요. Тэгээ бидний хувьд болохоор одоо тийм эрүүл ухаан гэдэг дээр айгүй анхаарах хэрэгтэй. 뭐 고함을 칠 것도 없고 또 뿅 가가지고 뭐 이렇게 할 필요도 없어요. 그게 중요한 게 아니에요. За тэгэн гоо юу гэдэг те юу нэ өөрийнхөө тэр ямар нэгэн байдлаараа тэр заавар байна уу үзэр байна уу тэр зүйлсүүд рүү илүү анхаарал ч юм ингэж болохгүй. Бид нэр гол Библи 우리는 성경을 대변하는 사람이기 때문에 그 성경을 대변하는 사람이 자기의 감정에 치우치고 어디 막 그런 것에 휩쓸려서 나아가면 반드시 허튼 소리를 하게 돼 있습니다. Тэгээд бид нэр яглаа зүйлийг хийхдээ Библиэлд юу гэж яддаг үлээ Библиэлд яадаг үлээ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Харин Библиэлд байхгүйгээр бурхан ингэж заалаа инглээд хэлээгээд өөрөөрөө явлаа гэж бодоход тэр хүмүүс яах ёстой вэ? Маш болгоомжлох хэрэгтэй. 여러분들은 경험했을 건데 Магадгүй та нарсэндээ ийм хүү замлуудад тохиолдож л байсан байх та. 뭐 몽골에서도 기독교 컨퍼런스라든지 여러 다른 나라에서 와가지고 집회를 할 때 그런 모습들을 여러분들 보게 됩니다. Одоо жишээлх юм бол нэг юм байдаг те. Юун дээр янз бүрийн цугларалт уулзалтууд байдаг. Монголд ч гэсэн байдаг те. Эдгэрлийн конференц гэж байдаг. Одоо юуны конференц гэж янз бүр байдаг те. 조심하세요. Тэгээ тийм хүмүүст бид нар ч гэсэн болгоомжлох хэрэгтэй. Яг тэр талаар Библиэд байдаг юм. Яг юу гэж байдгийг те. 저도 유튜브라든지 또 실제적으로 예전에 그런데 집회도 한번 가서 봤지만 나는 웃고 왔어요. 웃고. 웃었습니다. нэг тийм зүйл дурагдаад заал ер нь за сонирхохыг гэж очижсэн юм л та. Тэгээ очиод ингээд бас санагдаад инээж чадах гэсэн. 그건 쇼입니다. 쇼. Нэг талаар болохоор тийч юу штэ. Зүгээр үзүүлбэр те соёл юу нэг зүгээр нэг тийм нэг хүү таныг шалгаж байгаа зүйл. 우리가 하나님의 말씀을 선포할 때는 쇼를 하는 게 아니에요. Бид нар Бурхны ерөнхийдөө үгийг дамжуулна гэдэг чинь шоу гэдэг юм ерөөсөө биш. 하나님 말씀에다가 요한계시록에 있는 것처럼 보하거나 더하거나 빼도 안 되고 그대로 그 말씀을 그대로 전달해 주는 것밖에 없어요. За 그럼 여기 тийм болохоор бид нэр Бурхны үгийг яах вэ? Түүн дээр нэмээд тэ ингэж л хийнэ үгээс биш. Бид шоуд шинэ гэсэн биш үү? 그렇기 때문에 우리가 특별히 신비주의도 아주 조심해야 됩니다. 어디 뿅 가가지고서 뭐 어제 뭐 누굴 만났네, 뭐 하나님 꿈에서 뭐 누가 나타났네, 내가 뭐 이렇게 가라네 저렇게 가라네. 우리 학생들은 절대로 그런 걸 따라가지 않도록 했으면 좋겠어요. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас боломжлох хэрэгтэй. Хүмүүс магадгүй хүний нүдэн дээр те маш их энэ хүчтэй нөлөөтэй харагдаж магадгүй залбирж ирсэн наваг шүн ингэрэй гэсэн тийшээ яваар гэсэн ингэрэй гэсэн олон зүйл орж иж магадгүй. Гэтэ бид нар тиймэрхүү зүйлсүүд дээр маш боломжтой хандах хэрэгтэй. 그건 우리가 진리를 세워나가는데 복병입니다. Наадлаар бид нар магадгүй яагаад боломжтой хандах гэхээр бид нар ингээд сайныг буюу зөвийг тунхаглаад явах гэж байхад эдгээр саад болох аюултай байдаг. 어떤 뭐 특별하게 뭘 하려고 하지 말고요. 평범한 그리스도인이 되시길 바랍니다. Тэгээ магадгүй та тий тусгай юм онцгой тэг нэг юм харагдахаар ийм хүү итгэж болохоос зүгээр эцтэй өмнө чимээгүй яг өөрийнхөө байдаг хүн болохоо чухал гэдэг. 평범한 그리스도인의 삶 속에 하나님의 능력이 있어요. Тэгээд ийм одоо энгийн тий энгийн жирийн итгэж хүмүүсийн амьдралд эзний хүч ажиллаж идэг. 아멘. 언젠가 제가 얘기했지만 여러분들이 전혀 준비가 안 돼 있는 상태에서 뻥튀기 하려고 하지 마세요. Тэгээд бид нэр сая хэлсэнчлэн хэзээ пастороос хэлчихлээсэн
ямар нэгэн байдлаараа бэлтгэл байхгүй, бэлтгэлгүй байгаа тохиолдолд хэзээ ч битгий үлдээгээрэй. Үргэлж ямар ч бэлэн байх хэрэгтэй. 오거나 아이가 지금 막내가 지금 몇 개월 됐지요? 어, 15개월인가요? 15개월 15개월, 됐구만. 15개월 정도. 네, 이제 2살 됐구만요. 2살. 2살째. 한국 나이로는 3살이죠? 예. 2살인데 한국 나이로는 1살. 아이를 낳아놓고 그 다음날 키가 1m 한 80 됐으면 좋겠네. 그런 생각 안 해봤지요? 해봤어요. 장신 그게, 같은 그게 신비주의입니다. Одоо жишээлх юм бол одоо хүмүүс ингээд нэг байж болохгүй юм бодлоод байгаа байхгүй. Жишээлх юм бол би дөнгөж төрчөөл хүүхдийг те за ингээд хурдан том болчихосоо гэж маргааш нь те ингэж бол болохгүй шүү дээ те. 그 정상이에요? Анио. Тэгэхээр тийм бодол бол ингийн биш те. Чи хүүхэд ингээд нэг 50 см төрсөн чинь шууд маргааш нь энэ яг 180 болохгүй бол 180 цаа болчихосоо 1m 80 болчихосоо гэдэг тэгэж болохгүй те. 지금 키가 180이 돼버리고 몸무게가 한 70kg 나가면 병원 데려다 놔야 돼요. Тэгээ магадгүй юу гэдэг шууд хүүхдээ те за чи юу 70 гэлтэй болоо 180 гэлэн сайн чи өндөр болчиход гэх юм бол тэр хүний толгойг бол эрүүлж үзэхгүй шүү дээ те тархийг бодлыг нь. 하나님은 매사 모든 일에 질서의 하나님이세요. Тэгээ бидний бурхан бол бүх зүйл дээр эмх цэгцсэн бурхан баг. Дистаратай. 근데 거짓된 사람들은 그 질서를 무너뜨리려고 하는 겁니다. Харин үнний биш хүмүүс яадаг гэхээр тэр дистараалал гэдэг зүйлийг устгах гээд зүтгэдэг. 자, 로마서 3장에도 보면 소망이 만들어지는 과정을 얘기해. 인내는 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 그렇게 말씀했습니다. За, Ром номны 3 дугаар бүлэг дээр байж байгаа. 3 дугаар бүлэг юу гэж хэлэхээр төвчээр нь тэ найдварыг төрүүлдэг. Найдвар нь тэ итгэл агуулдаг. Эсвэл агуулга байж байгаа. 그렇기 때문에 로마서 5장이네요. 5장 4절에 이렇게 있는데 Ром 5-ын 4 дээр ингэж байна. саяны агуулга. 그렇기 때문에 우리가 질서 있게 정당하게 우리가 신앙이 잘 만들어지도록 해야만이 다른 사람을 넘어뜨리고 죄를 짓는 일을 하지 않는다는 것을 알아야 됩니다. Бид нэр тийм учраас тийм альва зүйл дээр өөрийнхөө ажиллахгүй альва зүйл дээр бусдыг өөрсдөө хайрлна тэгснээрээ бусдын одоо тэр үнэт зүйлсүүд рүү хамаагүй халтахгүй байдлаар анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 제가 여러분들에게 잠깐 쉬기 전에 잠깐 말씀을 한번 전하는데 제가 몽골에 처음 갔더니 거기 순복음교회 목사님 교회에서 제가 의료 선교회를 했습니다. Тэгээ пастор анх нөө Монголд ирэхдээ энэ сүн богом гэж яддаг шүү тийм ээ. Тэр юунаас одоо сайн мэдээний чуулган, сайн мэдээ тараах голчлог юм чуулганы одоо эмчилгээний багийнхантай ирчихсэн Монгол. 근데 그 목사님이 저한테 뭐라고 얘기하느냐면 하나님께서 어제 나에게 말씀하셨다는 거예요. Тэгээ тэрний нэг пастор гэсэн бурхан надад өчигдөр ингэж хэллээ гэдэгсэн. 자, 오늘 목사님이 어떤 분이 올 거다. 또 그분은 이런 분이기 때문에 이렇게 잘 대접하라고 얘기했다는 거예요. Тэгээ тэр мөгөж хэлэхээр та нарын дунд та нар дээр нэг пастор биш нэг хүн ирэх юм байна. Тэгээ тэр хүний та нар ингээд маш сайн хүлээж аваад ингээд тэр хүнд үйлчлээрэй гэж хэлсэн бай тээ. Гэсэн. 나는 그 말을 한마디 그분이 처음 할 때 이 사람 조심해야 되겠구나. 내가 바로 생각했지. Тэгэн гот нь пастор гэж үзэхээр энэ хүнтэйс боломжлогсон байна да гэж бодогдсон шууд. 그리고 그 주간에 그 제자 있는 교회에 가서 의료 선교를 또 했습니다. За тэгээ тэр 7 хоногт нь тэр пасторыг нэг шавн байдаг нэг чуулган дээр очиод сайн мэдээ тараагаад бас имчилгээний одоо үйлчлэг хийсэн. 그 제자가 있는 그 교회에 가서 의료 선교하면서 잠깐 가기 전에 사무실에 들어갔는데 그 제자 되는 몽골 목사님이 저한테 또 얘기하더구만요. За тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг чи үйлчлэгчээд тухайн цуглааны нөгөөс офсроо орчоод гарах гэжсэн чинь тийч бас нэг хүн бас пастор гэж хэлсэн гэнэ. 하나님이 오늘 새벽에 자기한테 말씀을 했대요. Бурхан өнөө өглөө үүрээр өөрт нь хэлсэн гэнэ. 자, 여기 교회에 뭐가 필요한데 그분들이 오면 도와줄 것이다. 그렇게 얘기했다는 거예요. Энэ чуулганд
아니 그 사람이 오면 도와준다고요? 우리가 이제 오면 도와줄 것이다라고 얘기를 했다는 거예요, 나한테. 아, тэгэнгүүтээ өнөөдөр энэ чуулган дээр хүмүүс ирнэ. Тэд нэр та нар дээр ирээд хэрэглэж зүйлс чинь ингээд өгнө гэж хэлсэн гэсэн. 내가 생각할 때 한술 더 뜨는 겁니다. 한국 목사보다도 이 양반이 한술 더 떠. 왜? 하나님이 어제 나한테 꼭 새벽에 도와주라고 그랬으니까 내가 안 도와줄 수 있어요? Мгм. Тэгэхээр одоо тэрэн дээр болохоор пастор юу гэж утсан гэхээр өглөөний одоо залбирал дээр нь залбирч ирсэн чинь бурхан намайг тусалж өгөөрэй гэсэн ингээд ингэсэн гэж. Тэгэхээр тусалж өгөөрэй гэсэн гэжээд хүн туслахгүй байх гэж байх уу? 나 이런 참 진짜 내가 돌아오면서 머리가 아프더라고. 야, 이거 진짜 이게 몽골이라고 하는 곳이 이런 사기꾼들이 천지구나, 내가. 음. 이미 나는 그 너를 사람들을 볼 때, 이렇게 나를 가볍게 생각할지 몰라도 오랫동안 기도하면서 하나님의 감동도 깨닫고 무엇이 진리인가를 알고 있는 사람인데 딱 보니까 옛날 한국에서 쓰던 사기꾼, 신비주의자들하고 똑같은 모습이 그대로 갖다가 복사를 해놓은 거예요. 음. Тэгээ яг үнэндээ ингээ Монголд ирээд харсан чинь тэр бол Монголын одоо чуулган шүү дээ. Чуулган тэр чинь бас пастор нь тэгээд тэр чуулган дээр үйлчилж байгаа хүмүүс нь эдэр байсан ч гэсэндээ тэдний ингээ яриаг нь сонсоодсэн чинь тэдний үгээр зүгээр л одоо ингээ хууль хүмүүсээс ингэж худлаа ингээд нөх хүмүүсийг болгоцдог ийм хүмүүсээс тэгээ бодохдоо харс чинь юу энэ Монголд чинь тэг үнэхээр сайн мэдээг хайрлаад ирсэн хүмүүс гэхээс илүүгээр яг өмнөх тэр анхны үед байсан тэр одоо буруу хайрладаг үннээс гажсан ийм хүмүүс одоо ч гэсэн байдгийн биш үү? Монголд ч гэсэн их юм биш гэдгийг харсан гэж. 그건 바른 신앙이 아닙니다. Тэгэхээр яг үндэ бол тийм хүмүүс чинь тэг зөв итгэл бол биш байгаа. 그렇기 때문에 여러분들이 하나님의 일을 하면서 조심해야 될 부분들, 하나님이 어제 나에게 말씀했다, 뭐 오늘 새벽에 말씀했다, 절대로 그런 소리 하지 말고요. Тэгэхээр та нар ч гэсэн болгоомжлох хэрэгтэй. Магадгүй хүмүүс үгдэг. Бурхан надад өчтөр тэгж хэлсэн. Бурхан өглөө надад ингэж хэлсэн гэдэг ч юм уу те. Ийм зүйлсүүдээс болгоомжлох хэрэгтэй. 묵묵히 자기 위치를 지키면 됩니다. Бид нэр харин хийх ёстой зүйл нь болохоор зүгээр л бид нэр өөрсдийнхөө байр суурин дээр байх ёстой. 그게 바른 신앙의 모습이에요. Тэгээ тэр бол жинхэнэ одоо зөв итгэлийн төрх байна. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За хэлээ түрүү амарч байгаа дарыг. 10분만 좀 쉬었다 하도록 하겠습니다. 10분이요? 10분만. За тэгвэл 31-т орж ирэх юм манайхаа. 자, 다시 합니다. За хэлээ дахиад эхлэе. 자, 5절 말씀은 여기 누구든지라고 하는 표현을 쓸 때 영주주의 이단자들이라도 예수님을 통해서 자기의 잘못된 진리를 깨닫고 돌이켜서 이제 그 전에 자기가 잘못된 진리를 가지고 다른 형제를 사랑하지 못한 그런 죄에서 돌이킨다고 하면 그 사람은 다시 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 회복되었다고 하는 뜻을 여기에서 이렇게 표현한 겁니다. За тэгэхээр энэ дээр 5 дээр гарч байгаа хинч гэдэг утга болохоор ямар ч хүн гэсэн утгыг хэлж байгаа. Ямар ч хүн гэдэг дээр нь ялангуяа одоо энэ агуулга дээр болохоор зөв зам дээр явж ирсэн хинч бай эсвэл одоо тухайн үеийн те нөгөө буруу урсгал руу орцсон хинч байсан болно гэсэн. Хинч байсан гэсэн. Эргүүлээд өөрийнхөө алдааг мэдээд эзэн рүү эргээд түүн рүү очих үед гэсэн утга гарч ирж байна. 자, 그것을 통해서 우리가 저 안에 있는 줄을 아노라 이렇게 말씀하는데 За энэ дээр үсгэлээрээ тэгвэл тэр дотор түүн одоо энэ хүмүүс эзэн дотор байгаа гэдгийг мэдэрэй гэж хэлсэн. Босож ирэх тохиолдол тий. 그렇기 때문에 잘못된 진리를 가지고 형제를 사랑하지 못하는 이런 죄를 범치 말고 때로는 예수님 안에 들어가서 다시 잘못된 것을 깨닫고 바로 서는 것이 중요하다는 것을 사도 요한은 교훈하고 있습니다. Тийм үү. Энэ дээр Илч Иохан гол нь юуг анхаарч ин гэхлээрэ хэн нэгэн хүн одоо ямар нөхцөл байгаа гэдгээс илүүгээр хамгийн чухал зүйл нь одоо байгаа нөхцлөөсөө эзнийхээ өмнө гарч ирээд тий уулайх нь дахин замаа засах нь хамгийн чухал юм а гэдгийг илүү онцолж өгч байгаа гэсэн. 자, 그렇기 때문에 6절에 저 안에 거한다 하는 자는 그의 행하시는 대로 자기도 행할지니라 이렇게 말씀합니다. За 6 дээр харах юм бол
түүний дотор оршдог гэж ярьж байгаа хүн нь түүний явсанчлан өөрөө бас тийм явах учиртай шүү гэж хэлсэн. 자, 우리가 하나님을 믿는다 하면서 예수님의 제자라 말을 하는 사람은 예수님이 실제로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한 것처럼 자기도 행하라고 얘기하는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол тий би бол Иесусийн шав гэж хэлж байгаа гэж байгаа бол хэлж байгаагийн хэрээр яг тэр эзэн яаж явсан юм? Яг тэрнийхэн замаар яг тууштай зүгээр явах нь их чухал шүү гэдэг сануулж. 그래서 야고보서의 2장의 말씀을 했죠. 말고 서로만 이 믿음은 행함과 함께 어찌 보면 행함과 함께 일한다고 그랬죠. За Яаков ном дээр тэр учраас хэлсэн тийм ээ. Итгэл гэдэг зүйл хэрвээ байгаа гэвэл эн чинь дагаад гарч ирж байгаа үйлдэлтэй чинь хоршиж иж зүг болдог шүү гэдэг хэлж өгсөн тийм. 자, 그래서 야고보서 2장에 쭉 보면 여기 16절부터 26절까지 쭉 보면 말로만 16절부터 26절. 야고보서 2장 16절로 26절을 보면 말로만 형제한테 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라. 다 쓸데없는 말은 실제로 행함을 통해서 그러한 말이 온전케 되도록 하라고 야고보는 교훈하고 있는 거예요. 그래서 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라고 그래서 경고했던 겁니다. Тэгээд тэр ялангуяа Яаков номны 2 дугаар бүлгийн 16-аас 26 дугаар ишлэл дээр тэгж хэлж байгаа тийм. Зүгээр амаараа л олон юм яриад байхгүйгээр тийм. Ам чинь ярьж байгаа гэвэл үйлдэл чинь бас тэрнтэй чинь зэрэгцэж явах хэрэгтэй. Буюу нэг ижилхэн байх хэрэгтэй гэдэг тэр Яаков сануулж өгсөн байдаг. 자, 그래서 2장 18절에는 이런 말을 합니다. 어떤 사람은 말하기를 나는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라. 이렇게 말했다는 거예요. За тий 18 дээр ялангуяа Яаков номны 2-ын 18 дээр ингэж хэлсэн. Гэвч хэн нэгэн чинь чамд итгэл байна. Надад харин үйлс нь байна. Чи надад итгэлээ үйлсгүйгээр харуул. Би чамд итгэлээ үйлсээр харуулъя гэж хэлж болох юм гэсэн тийм. 자, 너는 믿음이 있어요. 나 하나님 믿는다고 하지만 그럼 나는 내가 말하는 그 믿음보다 나는 행함이 있다. 하나님이 말씀하신 대로 살아가는 모습이 있다는 거예요. 그럼 어떤 것이 더 중요하냐는 것을 야고보는 교훈으로 보여주는 거예요. За тэгэхээр энэ дээр агуулга болохоор энэ агуулгын тайлбар болохоор чинь хэн нэг нь тэг чам дээр очсноо чамд итгэл нь байна гэж чинь үйлс нь харагдахгүй. Би тэгвэл надад харин үйлс нь байгаад байна. Тэгвэл бид хоёрыг хэн нь илүү вэ гэдэг дээр ингээ ярьж байгаа юм шиг тий. Харин Илч Яаков эндээс юу гэсэн гэхээр энэ дээр энэ агуулга дээр болохоор энийг ингээ сургамж болгож харуулж байгаа гэж тий. Цаашаа тайлбар үзэх юм бол 마음속에 믿는 거라든지 말로써 믿는다는 그 말보다 행함을 통해서 우리의 믿음이 어떤 것인가를 증명하는 것이 더 중요하다는 것을 얘기하는 겁니다. Тэгээ өөрийнхөө хүн зөвхөн би дотроо итгэнэ гэж ярьдаг. Эсвэл би амаараа итгэж гэнэ гэж ярьдаг. Энэ агуулга болон үйлдэж байгаа үйлдэл гэдэг бол өдөр шөнө шиг ялгаатай гэж хэлж өгч. 자, 저도 그렇고 여러분들도 그렇습니다. 우리가 많이 부족하지만 실제로 행함을 통해서 진정으로 우리가 하나님을 사랑하고 또 하나님의 나라를 위해서 수고한다고 하는 것을 보여주는 것이 중요한 거예요. Бид үлээ бүгдээрээ ялгаа авахгүй. Тэг бид нэр бүгдээрээ ижилхэн үйлдэлээрээ хэдүүлээ үгээрээ биш харин миний үйлдэл маань одоо надаас миний өмнөөс тэг намайг хэн бэ? Хэний хүн бэ? Тэг хаана харьяалагддаг вэ гэдэг бүгдийг ингээ харуулж явах нь их чухал байгаа юм. 혹여라도 여러분들이 아유 저 사람은 말로만 한다. 이런 절대로 평가를 받아서는 안 됩니다. Тэг бид нэр хүмүүсүүд рүү тэг хүмүүсийг ч тэгэж одоо юу гэдэг тийм энэ зөвхөн үгээрээ л ярьдаг гэж шүүмжлэх хэрэггүй. Бид нар ч гэсэн ганцхан үгээрээ л ярьсаар байгаа бусдыг ч гэсэн шүүмжлэлд унгах бас хэрэггүй. 저도 몽골에 가서도 그렇고 여러분들에게 절대로 그런 모습을 보이지 않으려고 합니다. Тэг одоо би пастор гэсэндээ Монголд ирэх юм бол үгээрээ л ингээд хэлдэг гэдэг хүмүүс шиг тийм байхгүй хичээдэг гэж болж игэл үйлдэл үзүүлэхийг хичээдэг. 약속을 했으면 반드시 지켜야 돼요. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар хэн нэгэнд амлалт өглөө гэхэд эсвэл заа гэж хэлчих юм бол тэрнийг нь заавал биелүүлэх гэдэг хичээдэг гэж. 또 행함을 통해서 우리가 진정으로 우리가 하나님의 나라를 위해서 수고하는 종이 되었다는 것을 보여줘야 됩니다.
Тэгээ бид нэр тэр утгаараа яг хэлээр үйлдэл гэдэг зүйлээрээ би хичээж байгаагаараа дамжуулаад эзний өмнө цаашаагдсан хүмүүсийн өмнө альва зүйл дээр хаанч байсан хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо эзний хүн гэдгийг харуулах нь чухал гэдэг. 여러분들의 좀 당부하는 것은 제가 여러분들에게 좀 몽골에 가서 보여주는 모습을 통해 하나님의 일이 첫째라고 하는 것을 여러분들이 좀 항상 마음에 염두에 두는 것이 좋을 것 같아요. Тэгээ бид нэр уулзах үедээ ч гэсэндээ ялангуяа пасторын Монгол ирэх үед уулзах үедээ бие биендээ ядаж үйлдэлээрээ эзний үйлдэлээрээ ингээд илэрхийлдэг харилцан бас мэддэг ийм байх нь их чухал байна. 제가 때로 부족한 모습이 있을 겁니다. Тэгээ мэдээж хэрэг сул талууд бол угаасаа хүнд бол байх штэ тийм ээ. 그러나 최선을 다하려고 노력을 해요. Гэхдээ тэглээгээд сул тал гэдэг ингэх биш харин хичээх нэг чухал байна. 내일 일은 생각하지 않습니다. 그저 최선을 다하는 거예요. Тэгээ бүр төгс зүйлийг бол хүнээсээ хүсэхгүй шүү дээ, тийм. харин хичээлт гэдэг зүйлийг хүснэ. 그래서 오늘 여기 있는 말씀처럼 저 안에 거한다는 자는 그의 행하시는데도 자기도 행할지니라. 이 말씀이 오늘 우리에게 굉장히 중요한 교훈이에요. Тэгээ бид нар өнөөдөр хэлж байгаа агуул хамгийн чухал агуулгын хийнэ тийм. Түүний дотор оршдог гэж чи ярьж байгаа бол тэрээр хэрхэн явсанчлан чи өөрөөс явах ёстой гэдгээ санаарай гэсэн. 우리 신학생들 가운데 이 말씀을 아주 조심해야 됩니다. Бид нар бас энэ үгэн дээр их тийм болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 자, 어떤 학생이 저한테 작년에 나한테 재작년인가 저한테 와서 저한테 이런 말을 했어요. 내가 예수님을 진정으로 사랑하고 진리를 배우길 원한다라고 나한테 얘기했습니다. За нэг оюутан нэг 2 жилийн өмнө ирж ингэж хэлсэн гинэ би үнэхээр сэтгэл зүрхнээсээ эзэн Иесуст хайртай гэж ингэж хэлсэн. 근데 1년이 좀 지나서 내가 지금 보니까 나한테 거짓말했어요. Гэтэ одоо тэр хүүхд тухайн үед 2 жилийн өмнө тэгж хэлчихсэн. Тэгээ одоо ингээд тэрнээс хойш 1 жил ингээ өнгөрсөн. Тэгээ тэр харсан тэр 1 жилийн дараа яасан гэхээр ингээ худал ярьж эхэлсэн. 자존심이 하나님 말씀보다 예수님을 더 사랑하는 것보다 더 커서는 안 됩니다. Тэгээ ялангуяа түүн дээр болохоор яасан гэхээр өөрийгөө ингээд дөөгийг гэсэн байдал нь илүү ингээд гарч эхэлсэн. илүү хайрлагдаж эхэлсэн байсан. 한국 사람하고 몽골 사람하고 닮은 거 하나 있어요. 닮은 거. Ингээ одоо ингээ харахаар Солонгос хүмүүс Монгол хүмүүс өөр юм шиг боловч нэг төстэй тал бас байдаг. 자존심이 너무 강해. 자존심. Тэгээ тэр нь юу гэхээр ингээ нөгөө эго өндөртэй. 욱하는 성격이 너무 강해. Тэгээ бүр ингээ чи ер нь ингээ босоод ирдэг ийм тал өндөртэй. 마귀 역사예요. 마귀 역사. Ер нь бол одоо дотроос ийм өнгөлцөөд ингээ оволцоод байна гэвэл энэ юу гэдэг л энэ дотор чинь нөгөө хар нөхөрч асаад байна гэсэн. 기도하러 마르니까 산에 가서 기도하고 자기를 낮추는 훈련을 해야 돼. Тийм болохоор бид нэр ялангуяа энэ дотор ингээ арцалцаад байгаа энэ байдлууд дээрээ энийг дарахын тулд өөртөө тэмцэлтдэг ийм нэг л тэмцэлт хэрэгтэй. 그러니까 그 욱하는 성격 때문에 마귀한테 넘어지고 또 시험에 걸리고 결과적으로 여기 있는 말씀을 순종하지 못하게 되는 거예요. Тэг дотор байгаа арзалцчаа зүйлүүдийг дарахгүй энийг асуудал гэж бодохгүй яваад тахлаар сүултээ тэрэндээ өөр баригдаж эхэлдэг буюу баригдаад ирэхлээр эзнээс ингээ холдож эхэлдэг. Тэгээ холдоод эхлэх юм бол одоо энэ 6 дээр байгаа нэг үгийн дагуу үгийг ингээ бүр ингээ зөрчиж эхэлдэг гэсэн. 자, 우리가 조심해야 됩니다. ийм учраас бид нар маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 이게 7절 말씀에 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이라고 그랬습니다. За энэ 7 дээр юу гэсэн гэхээр хайртууд минь би та нарт шинэ тушаалыг биш харин эхнээсээ та нарт байсан хуучин тушаалыг бичиж байна. 아까 Хуучин 여기 тушаал нь та нарын сонссон үг юм аа гэж хэлсэн. 아까 이 말씀을 제가 설명을 했지요. Сая түрүүн энэ агуулгыг хэлээ тайлбарласан тийм ээ. 그의 계명을 지키라고 할 때 그것은 전혀 다른 새로운 계명을 얘기하는 것이 아닙니다. За энэ дээр харах юм бол тийм өөр өмнө нь хэлж байгаа тийм хуучин тушаалыг ерөөсөө хэлээгүй гэсэн тийм. 이 세상을 처음 창조할 때나 구약 시대나 또 지금 현재
동일한 계명을 가지고 하나님은 우리에게 말씀하시는 거예요. Тэгээ Бурхан бүр хамгийн анх энэ бүтээхээс ахуулаад хүн төрлөختний ихэнх үеэс ахуулаад байсан тэр өгнүүдийг ингээд хэлсээр байгаа гэж хэлсэн. 아까도 얘기했죠. 신명기 6장 5절에 있는 말씀처럼 내 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님을 사랑하라는 말씀. За саяны хэлсэнтэй дэд хуулийн 6-гийн 5 дээр эсэнчлэг тэ чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа эзэн бурхнаа хайрл гэсэн байна. 또 레위기 19장 18절 말씀과 같이 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라는 말씀. Бас Левит номны 19-18 дээр байгаачлан тийм ээ. Чи өшөө өөрийгөө яаж анхаардаг шиг өшөө бас тэгж анхаараач гэж хэлсэн. 온 율법의 대강령이라고 예수님이 누가복음 10장 37절에 말씀했잖아요. Тэгээ эзэн Есүс бас хэлсэн гэсэн. Тийм бол Луг 10:37 дээр хэлсэн. Энэ хоёр ишлэл чинь, энэ хоёр зарлиг чинь бүх тушаалын гол нь штэ гэж хэлсэн. 그래서 이 계명은 새 계명을 너에게 쓰는 게 아니다. 처음부터 가진 옛 계명이다. 이렇게 사도 요한이 얘기하는 겁니다. Надад эзэн Иохан бас хэлсэн тийм. Би таанаас юусоо цоош нэмгөөгүй. Энэ угаасаа өмнөөсөө байсан. Одоо ч гэсэн би энийг таанаас дахиад сануулж байна гэж хэлж. 그래 8절에 이렇게 얘기합니다. 다시 내가 너에게 새 계명을 쓰노니 세계와 너희에게도 선된 것이라고 얘기합니다. За тэгээ 8 дор 1-р Иохан 2:8-ыг гарах юм бол бас тэгсэн. Нөгөө талаараа харанхуй өнгөрч шинэ гэрэл хэдийнэ гийгүүлж байгаа тул түүний болон та нарын дотор үнэн болох шин тушаалыг би та нарт бичиж байна гэж хэлсэн. 자, 새 계명을 쓴다고 할 때 또 다른 계명이 있는 게 아니고 원래부터 있던 계명을 다시 너희에게 반복해서 이야기한다고 얘기하는 겁니다. 사실은. Энэ дээр хэлж байгаа шин тушаал гэсэн тийм ээ. Энэ шин тушаал гэдэг нь дахиад шин тушаалд өгч байгаа гэсэн утга ерөөсөө биш цоошин юм хэлэх гээд байгаа гэсэн үг биш. Харин өмнө нь байсан тушаалыг би та нарт дахин энэ өдөр дахиад шинээр дахиад хэлж шүү. Буюу хуучин байсан тушаал чинь тэр чигээр дахиад ингэ хэлэгдэж байна гэсэн утгаар хэлж байгаа гэсэн. 왜 그럴까요? Яагаад тэгж ингэж явах ингэж хоёр удаа хэлсэн бол 여기 말씀에 이는 어둠이 지나가고 찬빛이 벌써 비침이니라. 이런 말씀이 있어요. За тэрэн дээр үгсэн гэхээр 8 эхний хэсэг дээр нэгсэн тийм ээ. Харанхуй өнгөрч шинэ гэрэл хэдийнэ гийгүүлж байгаа гэж хэлсэн. 자, 어둠이 지나갔어요. 어둠이 지나갔다는 것은 과거 이 진리를 깨닫지 못했을 때 그 모습이 아니라 찬빛이 비쳤다는 것. 예수 그리스도를 통해서 이제 그 빛을 우리는 몸소 체험했기 때문에 그 전에 있는 사람들보다도 우리는 더 확실한 모습으로 그 사명이 무엇인지, 그 계명이 무엇인지를 알고 있다는 얘기예요. За тэгэхээр эндээс сэдвлээ харах юм бол харанхуй өнгөрч гэдэг нь болохоор мэдлэггүй байсан тэр хоосон зүйлсүүд тэр одоо тэр хуучны юмуд нь алидинэ дуусч байгаа, өнгөрөөд одож байгаа. Одоо дахиад шинэ үе эхэлж байгаа боيو түүний хайрыг дахиад ингэ шинээр ойлгох ийм үе ирж байна гэсэн. 어떻게 보면 이스라엘 백성이나 유대인들은 율법을 통해서 그 계명을 지식적으로 알았지만 이제 여기 소아시아에 있는 사람들은 예수를 믿음으로 말미암아서 그 화목제물 대신 예수 그리스도의 구속의 은혜에 붙들려서 이제는 그들에게 참된 빛이 비추었어요. 그전엔 지식적이었지만 이제는 예수 그리스도의 구속의 은혜가 나에게 입혀졌습니다. 어떻게 보면 그 사람들보다도 내가 더 예수 그리스도의 그 계명에 대해서 더 가까워진 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол бас тэр харанхуй өнгөрч гэдэг нь юу гэж хэлэхээр хуучин цагийн гэсэн утга. Хүмүүс хуучин цагт яадаг байсан бэ? Хуулийн хүрээнд эзнийг мэддэг байсан. Хуулийн хүрээнд зөвхөн одоо тэр гэрэл, хайр, тэр эзний тушаал гэдэг зүйлсүүдийг болохоор зөвхөн одоо нэг хичээл даалгавар шиг мэддэг гэсэн. Зөвхөн мэдлэгээр толгойн мэдлэгээр мэд. Харин одоо энэ шинэ гэрээнд ирээд тэгэхээр яаж нэг гэхэнгүүт чинь ялангуяа бага Азийн итгэгч нарын хувьд болохоор эзэн Есүс Христийн тэр боддоор ирчихсэн. Тэгээ тэр ингээ амьд гэрэл хүмүүсийн нүд ороод ирчихсэн байна. Хүмүүс зарим нь гараараа бариад биеэрээ ингээ бидрээд үтцсэн байна тийм ээ. Энэ утгуудыг хэлж чаа гэсэн. Тэрнээс дамжуулаад жинхэнэ гэрлэр гэрэлтүүлэгдсэн штэ гэдэг хэлж өгч байна. 그렇기 때문에 이 빛을 가지고 있는 사람은 이 빛 가운데서 살아가야 됩니다. Тийм учраас
энэ гэрлийг та сэтгэлдээ тээсэн гэж байгаа бол та оруулсан гэж байгаа бол тэр хүн яасан вэ? Гэрэлтэйгээр амьдрах хэрэгтэй. 거짓된 진리를 가지고 형제를 넘어뜨리는 죄 가운데 살지 말고 바른 진리를 가지고 형제를 살리는 그 사명을 감당해야 된다는 뜻이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол хуурамчтай үнэнээс галсан зүйлсүүд рүү анхаарлаа хандуулах биш. Харин илүү улам үнэнийг ойлгон мэдэх тусам таны дотроос тэр гэрэл гэдэг зүйлийг илүү ингээд тод гэрэл түлхэх нь гэж чухал байна. 자, 여기 빛 가운데 있다 하며 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠 가운데 있는 자요. 이렇게 말씀을 했어요. 9 дээр болохоор юу гэсэн хэлэхээр хэрвээ гэрлийн дотор байдаг гэж хэлчихэд ах トゥ угээ үзэн яддаг нэгэн бол одоо хүртэл харанхуй дотор байгаа юм аа гэж хэлсэн. 자, 빛 가운데 있다고 하는 것은 내가 진리 가운데 살아가고 있다. 말은 그렇게 합니다. Тэгээ хүн одоо гэрэл дотор байгаа гэж хэлж байгаа тийм. 자, 그러면서 그 형제를 미워한다고 하는 것은 뭐냐면 내가 진리 가운데 있다고 말을 하지만 실제로는 자기가 거짓된 진리를 갖고 있어요. 그리고 그 형제를 구원하는 것이 아니라 그 형제를 사망의 음침한 골짜기로 끌고 가니까 그 형제를 미워하는 자예요. 그 사람이. 그러한 사람을 얘기하는 겁니다. Тэгээ хүн өөрийгөө надад дотор гэрэл байна, миний дотор гэрэл байна гэж хэлчихэд үнэндээ тэр хүн өөрөө үнэнийг биш те өмнөөс өөр зүйлсүүд рүү гаж яагаад ах トゥ хамаатан садан эргэн тойрныг хуршүүдээ үзэн ядаад тэднэрлөө хандсан тэр урсж байгаа хайр байхгүй байгаа тохиолдолд энэ хүн юу гэхээр өөрөө үнэн дотор биш байна. өөрөө тэр өвлийн харанхуй дотор яваад байгаа хүн байгаа. 자, 이런 사람은 지금까지도 어두운 가운데 있는 자라고 얘기합니다. Тэгээ Библиэлд үсгэлээр ийм хүмүүсийг тэр хүн одоо ч гэсэн харанхуй дотор байгаад байна гэж хэлсэн. 다시 말하면 사단의 종으로 여전히 그 자리에 있다고 얘기하는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр өөрөө үнний тал зогсохгүй, үнэн ингээд хэрэглэшүүлэхгүй, бус руу ингээд хүйтэн зэвсгээ шигсээр хүйтэн одоо тэр нөлөөгөө үзүүлсээр байгаа гэж бол эр хүн хамаараа гэрэл дотор гэж хэлж байгаа боловч одоо ч гэсэн тэр сатаны боолын ажлаа хийгээд иштэй гэж хэлж байгаа. 여전히 형제를 죽이는 죄 가운데서 살아가고 있다는 얘기예요. Шууд утгаараа бол ах トゥ ус рүүгээ хайрыг түгээхгүй гэвэл өвлтөл түгэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэх юм бол юугаараа ч хийсэн гэсэн ах トゥ угээ одоо ч гэсэн алсаар байгаа буюу тэр алуурчны ажлыг хийсээр л байгаа гэсэн үг. 자, 10절에는 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 꺼리낌이 없다고 얘기했습니다. За 10 дээр юу гэсэн гэхээр ах トゥ угээ хайрладаг нь гэрлийн дотор байгаа бөгөөд түүнд бүдрүүлэх шалтгаан байхгүй гэж хэлсэн. Амен. 세계명이나 역계명과 같이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 진리 안에서 살아가는 사람, 이 사람은 빛 가운데 거하는 사람이에요. За тэгэхээр хайрын дотор байдаг гэж байна. Юус Бурхныгаа хайрладаг, эргэн тойронд байгаа хурш болж байгаа хоёр хөлтэй хүн болгоныг хайрлаж байгаа энэ хүмүүс хэм бэ? Тэгэхээр өөрөө гэрэл дотор байгаа нэгэн байна гэсэн. Үнэн дотор байгаа нэгэн. 이런 사람은 자기 속에 꺼리낌이 없습니다. ийм хүмүүст бусдыг бүдрүүлэх ямар ч тийм хүүстэн хөндий зэвсэг байдаггүй. 자, 이 꺼리낌이라는 단어는 뭐냐면 뭔가 참 뒤통수가 가렵다. 한국말이 뒤통수가 가렵다. 왜냐하면 양심을 안 썼기 때문에 아우 내가 이렇게 형제를 사랑한다고 하면서 실제로 내가 거짓말하고 있잖아요. 내가 알아. 자기 자신이. 그러다 보니까 뭔가 하나님 앞에 고개를 들 수 없고 부끄러운 가운데 있는 모습을 꺼리낌이라고 표현한 겁니다. За тэгэхээр энэ дээр бүдрүүлэх гэж байна. Тэгээ бүдрүүлэх гэдэг утга нь юу гэсэн утгатай гэхээр ийм гинэ. Библиэлд хэлж байгаа чи хөршөө битгий үзье ядаа гэсэн штэ. Тэ хөршөө өөрөө хайрлаарай гэсэн. Өөрийгөө чи яаж хайрладаг вүлээ? Яаж гамнаж байгаа вэ? Өөртөө хамгийн сайныг нь яаж авч байгаа вэ? Тэрэн шиг бусдад ч гэсэн өвдөг байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээ хэлэнгүүт хүн өөрийгөө мэддэг учраас эзний өмнө тийм биш байгаадаа нөгөө одоо баруун зүүн хоёр нь таарахгүй байгаад байх үедээ хүн дотор ингээ гогдож эхэлдэг. Тэгэхээр тийм гогдон байхгүй гэсэн утга бүдрүүлэх шалтгаан байхгүй гэдэг. Бас нөгөө талаараа эзэн бурхнаа хайрлах талаар ярихад ах トゥ усын талаар хайрын талаар ярих үед хүмүүсийг нэг болцолгүй хайрлах гэдэг дээр ярих үед сэтгэлд чи гогдогдсон ийм хөндөрлөл байхгүй байна гэсэн үг. 자, 진리 가운데 돌아와서
이제 진리 안에서 살아가는 사람은 이런 꺼리낌이 없다는 겁니다. Хүн үнэн дотор амьдраад ирэх үед хүний дотороос ийм сэтгэл тээглэх ийм зүйл байдаг. Байхгүй болчихдог. 그런데 11절 말씀에 그의 형제를 미워하는 자는 어두운 가운데 있고 또 어두운 가운데 행함이요 그랬지요. За 11 дээр харин юу гэхээр харин ах トゥ угийн үзэн ядагч нь харанхуй дотор байгаа бөгөөд харанхуй дотор алхаж гэж хэлж. 자, 여기 어둡다고 하는 것은 뭐냐면 진리가 가리워졌어요. Энд дээр хэлж байгаа харанхуй гэдэг нь ямар утга гэхээр өдөр шөнийн харанхуй биш. Энэ болохоор зөвхөн үнэн байхгүй гэсэн утга хэлж байгаа. 진리가 가리워져 있다 보니까 어두운 가운데 행한다고 하는 것은 뭐냐면 그 마귀에게서 나타난 그 역사 가운데서 여전히 살아가고 있다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол үнэн гэдэг зүйл ингээ халахлагдчихсан. Тэгээд үнэн гэдэг зүйлийг халахлагдаад ирэхлээр аль нь зөв буруугаа ялахгүй болоод буюу өөрөө дотор нь ингээд эзэн биш. Тэгээд муу нэг ингээ ажилуулад байгаа хүнийг хэлж байгаа гэсэн. Дотор. 결국 그 사람은 여기 말씀해 보니까 갈 곳을 알지 못한다고 그랬어요. За тэгэнгүүт цаашаа нь харах юм бол үсэлээрээ тийм хүмүүс ингээ хаашаа явж байгаа мэддэггүй гэсэн. 갈 곳을 알지 못한다는 것은 그가 잘못 깨달았기 때문에 열매를 맺을 수가 없어요. Өөрөөр хэлэх юм бол цаашаа явж байгаа мэдэхгүй гэдэг нь болохоор хүн ингээ буруу мэдээд байгаа учраас үр жимс гэдэг зүйл ингээ гаргадаггүй гэсэн. 결과적으로 허공을 치른 사람이 되고 맙니다. Хөгөн. 허공. 아무것도 이 허공을 때리면 그게 무슨 소용이 있어요? 아무 소용이 없지요. 쉽게 얘기해서 아무런 열매를 맺히지 못하는 헛된 삶을, 헛된 시간을 살아간다는 뜻이에요. Тэгэхээр ямар ч ингэдэг нэг тэг ямар ч үр жимс гэдэг зүйл харагдахгүй амьдрна гэсэн үг. Шууд утгаар. 그렇기 때문에 이렇게 이 거짓된 진리 안에서 살아가면서 형제를 때로는 미워하는 그런 죄 가운데 있는 사람은 스스로 어둠 가운데 있고 자기도 어디로 가야 될지를 깨닫지 못하는 어리석고 우매한 사람이 되고 만다는 것을 사도 요한은 경고의 메시지로 던진 거예요. Тэр энэ дээр юу гэсэн гэхээр эцсийн дүндээ хаашаа явж байгааг мэдэхгүй гэхээр өөрөө юу хийж байгаа бүтэн ойлгохгүй. Миний явж байгаа энэ зам эцэст нь хаач байгаа гэдэг чи мэдэхгүй ингээ явж байгаа. Буюу одоо нөгөө талаар ярих юм бол мунхаглалт дотор явж байгаа хүмүүс гэсэн. 자, 어둠이 그의 눈을 멀게 했다고 얘기했습니다. 이렇게 어둠이 그의 눈을 멀게 하였다 이렇게 표현했었어요. А тэрний дотор 11-ээс сүүлсгээр хаа юу гэсэн гэхээр харанхуй нүдийг ингээд сухалсан гэж хэлж. 자, 어둠이 그의 눈을 이 잘못된 진리 안에 있으면 그 잘못된 진리를 벗어날 수 없기 때문에 눈 먼 사람은 길을 바로 찾아갈 수가 없어요. 스스로는 하나님의 은혜가 아니면 돌이킬 수 없습니다. Тэг хүн харанхуйд нүд нь ингээд нүд юм харахаа болчихлоо. Нүд нь юм харах чадахгүй хүн бол чөлөөтэй ч явж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэн бурхны нэгүүлсэл байхгүй бол тэр хүн хаашаа явахаа мэдэхгүй гэсэн. 바른 길이 있는데 어두워진 사람은 그 바른 길을 절대로 갈 수가 없습니다. 눈이 멀었기 때문에 보이지 않는 거예요. Үнний зам аль хэдийн ингээ байсаар л байгаа. Гэхдээ тэр дунд яадаг гэхээр нүд нь харгуулгаар ингээд халахлагдсан хүн болохоор үнний зам аль хэдийн угаасаа байгаад байгаа. Гэтэл тэр замыг одоо хүн олж харж чадахгүй байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр замаа олж мэдэхгүй ингээд яг аль зам нь үлээ гэдээ ойд ялгагдахгүй гэсэн. 여러분들 이단들 보세요. 얼마나 불쌍한지 모릅니다. 그 사람들. Тийм ингээ бид нар харах юм бол одоо буруу урсгалынхан ч гэсэндээ тэгж харагдаг. Ямар өрөвдөлтөй харагдаг лээ. 대한민국에도 이단들이 아주 많은데요. Ингээд одоо юун дээр те Солонгост ч гэсэндээ ингээд буруу урсгалынхан олон байна. 그 이단들에게 자기의 집, 자기 재산 다 갖다 주고 심지어 대출받아서 빚도 몽땅 지면서 다 갖다 주지만 나중에는 나이 먹어서 요양원으로 보내가지고 그냥 거기서도 아주 비참하게 살다 죽는 사람들을 봤어요. Тэгээ одоо жишээлбэл зарим хүмүүс нь болохоор юу гэх нь өргөл гэдэг зүйлэн дээр харах юм бол өөрийнхөө гэрийг зараад өргөөд дахиж бүр ингээд банкнаас зээл авч өргөөд сүүлдээ ингээд өөрөө юу ч авах болоод ирэнгуутаа нас эцсээ болоод ирэхлээр бүх юмгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт асрамжин газар очиод асрамжин газар тачсан маш өрөвдөлтөй байжгаад байсан хүнийг ч гэсэн харж ирсэн гэж. 그렇기 때문에 여러분들이 바른 진리 안에서
여러분들 자신이 오늘 여기 있는 말씀과 같이 내가 다른 사람들을 살리는 일을 해야지 그 사람들을 죽이는 거짓된 진리에 미혹되어서 살아가는 그런 사람이 되면은 안 된다는 것을 사도 요한은 여기서 교훈하고 있는 겁니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тийм ээ зөв үнэн жинхэнэ үнэн дотор байхын төлөө бүх анхаарлыг хандуулах хэрэгтэй. Тэгээд бид нар энэ хийх гэж байгаа зүйл юу байх ёстой вэ? Бусдыг амьлуулдаг зүйлийг хийх гэдэг болохоос бид нар бусдыг бүдрүүлэх зүйл ерөөсөө хийж болохгүй угаасаа хийдэггүй. Хэрвээ хийж гэнэ гэвэл бид нар маш анхаарах хэрэгтэй боёо. Газ зогсоод эргэх ёстой талаар илж явна хэлж гэж. 자, 이제 말씀을 정리합니다. За адилхан ингээд өнөөдөр хичээлийг зэгцлэе. 자, 사도 요한이 요한 1서를 편지 보내는 목적은 너희로 하여금 죄를 범치 않게 하려 함이라 그랬습니다. За элч яах юу гэсэн гэхээр та нар та нар гимээс ингээд юу яаж хэлсэн тийм ээ эзнэр дамжуулаад гимээс ингээд цагаатагдж байгаа хэлсэн. 그 죄는 하나님의 계명을 떠난 것을 죄라고 얘기합니다. Энэ дээр гим гэж та нарыг хэлж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр эзний тушаалаас холдсон эзний тушаалыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа байдал чинь гим шүү гэж хэлсэн. 하나님의 계명은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 계명이에요. Тэр бурхны тушаал гэж тэгвэл юу хэлж байна гэхээр энэ дээр бурхнаа хайрлах бас бусдыг хайрлахыг хэлж байна гэсэн. 그 계명을 자기가 진리를 잘못 깨달아서 형제를 넘어뜨리고 죽이는 일에 사용함으로 인해서 결과적으로 그는 하나님의 계명을 순종하지 않고 죄를 짓는 사람이라. За тэгэнгүүт тэр хүмүүс яагаад тийм үлдээд байна гэнгүүт тэр үнэн гэдэг зүйлээс буюу үннээс холдоод ирэхлээрээ хүн бусдыг босгон байгуулах биш унгааж хэлдэг. Бусдыг амьдруулах биш хүмүүсийг алж хэлдэг гэж хэлсэн. Ийм зүйлийг ярьдаг. 그 죄에서 벗어나는 것은 다시 예수 그리스도 안에 들어와서 예수님의 사랑을 행하는 겁니다. Харин тэгвэл энэ гимээс та буцаж эргэх гэдэг нь юу хэлж юм гэхээр буцаж эргэх ёстой бөгөөд энэ нь яахыг хэлж юм гэсэн чинь эзний өмнө гарч ирэхийг хэлнэ гэж хэлсэн. 바른 진리의 말씀으로 자신을 바르게 세워나가는 것이 어찌 보면 예수님 안에서 다시금 그 사랑을 행하는 모습이라고 할 수 있습니다. За үнэн зөв эзний үгийн дагуу те эзний үгээр дахин босгогдоод эзэн рүү одоо хурц ирэхийг хэлж байна гэж хэлсэн. 우리도 그 안에 살아가도록 힘을 다해야 되겠습니다. За бид нар ч гэсэндээ энэ одоо те түүний дотор амьдрахын төлөө өөртөө хүчээ бас ингээд зориулах хэрэгтэй байгаа даа. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. Өнөөдөр энэ үрээ дуусгая. 자, 뭐 특별하게 궁금한 거 없지요? За тусгай асуух зүйл байна уу манайхан? хайртай урхаа тэгээд энэ цагийн төлөө талархаж байна. Учир нь та бидэнд үннийг хэрхэн яаж дагах талаар зааж өгж байгаа учраас танд талархал өргөж байна эзэм. Үнний үгийг марталгүй эзэм сайн хэрэгжүүлж чадах тэр сайн үйлсээр бас бид нарыг өрөөх болтугай гэж би залбирч байна. Бидний дээр тань ариун сүнсний удирдам чиглүүлэг үнэхээр алхам бүрдэнд байгаасаа гэж хүсэмжилж байна их эзэм минь. Энэ бүгдийг хийлгэхээр та бид нарыг дуудсан учраас энэ бүгдэд итгэмжит байж чадхад эзэн бурхан тантай хамтах бүх нөхцлүүдийг бидэнд бас бүрдүүлж өгөөрэй гэж би танаас гуйж байна. Хайртай эзэн минь энэ бүгдийг хийх нь бидний хүсэл байгаасаа гэж би үнэхээр хүсэж байна. Үг дотор үнэхээр зүгээр амьдарч чадах тэр гайхалтай өрөөлөө оюутнуудынхаа дээр бас буулгаж өгөөрэй хэмээн таны хайртай хүү Есүсийн нэрээр даатгангуй залбирч байна. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다, 목사님.